encourage you ma vim envogo ma otimi kuku woni manema ekotote pa enti se ekoso akasa de akire de ane akire wo se wade na obi peso esisi wogin fabra so mpa Asem Mpe Nipa na yenkuma ona nema enkotote emfa emma enanso ye fiara yakowifo birthday enne obi beyi ni funu me no kaza sesi asi confion enne ye yi ni funu ne na ekina ya pe no korabe ewo bukuru mu amane ma akotote ntimu a wo interest mbekọ akọ jam yekuma wudufo no mesremo na mato afọ na mo fa si wu no ayeya ene ye de na tumpam edi adanse ye se onipa wo baabi ko enu nti na da me de ya me ka kire mo se me metena se ema wo ma me hunhunam te se ne me nwu abra no kura se mo wo se me ka kire wo nti me kan se de ye te ena me no kura so na wo kumi kura ma pre wuro me ko abranti nya no kuro ba yale ye kura timi de ne ko nti wiase na ya ba no edanse bo a obi ya bewu ti ye ma me hunhuna ye ma me sisi ye be kan ye sese ye ka kire wo se ya tena se nei ye da pono so bia ye de bebro ne akon akoyanim enanso ye fiada se de wonim no efiada nsem bebre ne wom ene betuma fa ba bia ye fiada re de unse ligie wom ba bia ye timi di budana yakon akoye ne story bi e da pono so no pre wo yire story o so no yire netra sa debate no wono yire na wo mutena city na mo amudi mu ntem no kore na wo frɛ na wo kire wadwuna watuma kire ne ne meko na yakon ede akoyanim oko MC awa Kevin oyata wo bo aduma dendendende woni azuka da bi obo ne takini sana no space ni sen kuma na se one Kevin bo aduma fia da bia ama ne ma akọ tote dia masafo be makantanka onso boya chido manema ekoso sana okwo be jesisi mprimu ene okwo ba nso so bo adwuma wo TV side wa enema ekotote de maye executive producer oye nkwanta bisa Isaac ozi enyina nkwanta so entwen wo mani nanso ebremu yedina ya na ho ana ejina sanso ena kokose chi fresher onso boya chiridom amadumade no ekotote de maye ye free wo kra na yekoso aka am se yetena sise ya enye ye nkwa bedwofo na baba bedwa chese ene ambaya ebedwa anato bete na niema akọ tote ede amaye agudia polena abeduru fie ha enti agudia polena tena sese anu a na se won se niema ebekotote pa saa nso na ye me made nyina jammo no yes wono wo so pa de mono enti da bia ne dinu omono esoso ono na obi buza se wato na body sana utimze da bia no waye ne mono twa ho ma ne ma kotote ne said was ye dine brown na wa hye so ne speed bia no de badwuma mi dine chia wa hunu na akokoro pe speed utimu se nyasam geto akora ne eja dam den fia ha upe sa na be ye eja ne bedam ne yatimi akon ede akoyanim na enema akotote pre obi no mpre obi nkanche ne se eye ofa ene na pamfo atena se nto mfa fidie no ento eda wo so mo ntena ho na yenko enkoyanim ye chi adwuma wura Blessed Foster awurade nyankopon sha pass 1 year ni mani janhye madwuma wura so ya no ato afa haba ko ni hunu nanim na ma awura chechire saa so na manager Dove awurade nyankopon onhyira no na wonhyira papa di ana da bia mre finidio Mr. Jeff yes awurade nyankopon nhyira mo ne mpanimfo a omo adwuma no akiri do amane ma akotote na ano ni tira anye yefofie anto ata ne sini mpo agya no hokọ no de waye nhyira ene se ko no wanyini tizi oni ba bi obetia yemu bi de na awre ho pa nanso agyawu enawuo eya edane se bo enim ba bi wanyina duru nti amase waye sin kakra ona ma atumi se waye daw na ninje onkafra no onje ne ho wre ya o magi experience ni bi wo ye de ende ko ya chenti no ye wo experience kakra na ye mfama no na onfa nantin kakra kakra nje ne ho wre kwakumba cho bibia wo ko de kwaku bibia boko me hu de na nso na ye o first day a wo de ba Asem Mpe Nipa beta bebu sa se burenya unhu so bibia boko ye di kan din komo de say they are new we ye new the first day so bia ho ye awurade ayade say the fie so de pa okonya bidi edo wa benya bibia no na na ye ka se ye de bia me ka sa Asem se be mani kwa se be mpradua sa wo pipia wo kofia na woni da bibi so isa na mum be ma de
o PP na obekọ na fe na shebe mpredua de bia na politics ba kuta we obi dia bibiduro ba kabu okonzo ani ni agodi ni agakodi nti ya pem so a ya ba ye mse futu sem ne de ya ka bi se o se na no meka se ya huru 2024 no ka te di gu no so dimirika se onko ba bia ordinary we ote ekwan nchen omo pai na ka to no smart me hwe se mo woni pa bi ye wa ha wo se 2024 ni nua ne 2025 okay into onko ba bia obi ni na chiri ba 2025 aka chen se onko ta na mom obi open no wasen bia me ne be bra because omu na huru wo eti we ni drama obi bia sebe otie na se omo wani da na utie Sompa afutusem na bebo kwagwen na me nshira gudi apole na mpatro bibia boko de Wofa enko wura hu me mo wasan de me asia fifufuru mu waya de waya de bebre ahon fere so kwa na ekosoro saon wo de meta ma blukia da na ho ye femo meta Wofa wada roma okay na zabe man blukia do za ma wo say ye femo ebe na asem hanana Wofa na mo so bo ye woni mo fo mo no ebe ade obetu ya isisi ya ni ma ntwantwa ye bro nya ide no kure ni mu mama ni je ni mo fo mo titiru ebe ba gudi o agudi so wo ko ni nchi ko ya de kakra na ya ma bionu ne ya ne yere ho ade ko ni nchi ko ji awade na se mpanyi si kunturu kura hwane a ni nchi na ko agudi me nya nam kro ba sante achimfo oh mani ya dia ba se mo kwa yi no akọ ha me kwa Wofa wa ai wofa mo twam wo mimi kurom mimi dika ai wa munya yi bia me no ne beko agudi o ye twaso wa di wa yi o me no ne beko agudi de se mi ana me hwene so ai wofa se won na hwe me so ayo we di ejaw ene hasu yi agugago entra ya ejaw anira agudi o ti program yi ebi ana baabi obi a chance pi wo kwaku chance na ma won tra bi ote wote awo yoki pa ya me chance no ani wo melantam wofa na so wofa uka se emra sa na mra no dia uka abuzi afo ne ele efia na enye fiada ye kwaku ya ni bibia na ko tote dia ma ne nseme wo fie ha no ano edene na before see abo awura nseme because aka say pemizo drink nyuma anumere yo pebisi wo nche because ya futuo no ene etiapo ye kwan soro nkoso ye wie nso so nseme sa adapono so no wanu mizo a nseme ne betena mo nti pemizo drink ni bi bobbo one 5G mixture no mo ye nuafo mo ye ntafo wonu mizo na mo 5G mixture na niema ekotote de ma mizo no maka just de mango na ye edese ya ye no abefu kwan so sebe ya osu betimanya bi obi ho a okoto na aba wo ho no wo wie no ya ne ho odene ma no se de obi hwan ne kura ye nasem anu nti ni atwemu ho odene ne mu nzuo no e de aye na aba efu kwan so ase wo tusu a na onso bubu maka to se mu pi na se nya pan no ana se sebe o cake bi e de boso de a ene obe fidi pa meat pa de na ne ase kura to bi sha fridge na bobo to bi ton na ne ma nkoto temfama number ne 0246 270 2210 246 270 sanso na 21st clinic se me monka ye se unu mizo drink no uye nipa wona makwa ne ba bi betima ye mere ama yade aba no mde bi o ma specialize pa ye sciatica oje sciatica ya le ndie tete wambacho na adimikado ani a kire wona kache sciatica ya ye kan din no ede ebia hunu yale koro pato eso sisi oto ase wanantu etwetwe sa no a eno ne ye frɛ no sciatica no eya na wo ya ben stroke wo wa wutimi so mu sa no wagina fa ko miamia wona ne sa ma me fa ho ko kire 21st clinic sa yale ye we no ehu 21st clinic ana ne ho po because 21st clinic abetena ne konsu finhia bebreni a wonya ne ho jebre bia kire wo ya so de na wanko wo number ne 0540 311 0540 311 311 3 eco capsules se men kan kire wo se koko aduro papa de eye ne ho ne yeton no unya ne capsules ni bi na abuba koko ya de na firi so maka to ze koko tima be ma wo be ma mu ye mre ukosina ni masesi ana wagem enti koko de ba wo so na treat ne ntam etimi sisi oto ano eto bi kura wuja na na wo chim ubozu ani magimi kakra sa koko ni timi yesa ma yam timba de ba sa akirebo ni ntimi ndoropu ye me pa acho pedro no nom na ne ma nkotote emfa mawo me pa acho koko ya de no eye fun obi pusa na ni sa e fre no koko enna ya na yesa
pedro no binom na niam ankoto temfama from where say wutu dodo aton ana open ankra no mnchiro ba bi omo yie number no 0546 107 107 0546 107 107 Express Group semen kan Joseph for account to sembe down won so dia account to sembe bombe tene tedi amount pa chew ani die kwa so Express Group se kan to bia be se okoso omni ya adwuma emfie bebre ni yenya complain bi edi adanse se ubese otukwan pa dia yensan Express Group ho US Canada Germany Ukraine even na pese woko otumidika fa bra ye di aeroplane e ko wonko ade a ba chew ba ombe doma boa na niema akoto tedi ama wo number no 0555 55 00 67 0555 55 00 67 from Mombejo so na niema akotote e de amount me pacho ye de we ne bo tatis ma wotena ase yi afi ne ye kro radio ene afutusem no ano de ne pa se de onse nan ye makwan mu obia tu ne de sre ne abasa na niema akwa animu said ye na France ne duru Friday won se jamu no timi to ne bo e prepare de be top no so wa won se amen sa na agudie pole na so di betwimu won se afen komo na sipi na wo fa so me de awoto na man kwan no ayede yie pa enti prepare ji wafutu sem no fatu ye ne wie ne afra won so a won so bala ne so timi de wodi aba agudie pole na fo wafutu sem ne twum ne yankonko ye ne ofa me da se me chia ye tiefo eni ahwefo nyina we de memfa kwanya yi so na menu abe ma wale ye no me ma na wale so okay Mr and Mrs Ebenezer Dubu Ampon okay ene method sofu bi wo yi bo mfa dumasa okay na papa wadaro ma me odi ni me refi kakra Erade Nyankopon enhyira mu nyina so matter sofu method sofu wo bo mfa dumasa o ya ade pa no kwasemu ni papa Erade Nyankopon enhyira dan so dom so fa ho dan so de me titu ai na se me wo fa ne ho se me di waji o kwa me di waji za ya ofafo mienu agudi ofafo mienu ta wachi de wani tua ai me fa me ho na ya menchia ai bo fa dumasa hema so okay na na chama brago to so mienu na na enwumere wo de hye me bo ase e ma wadwo me chia dumasa man nyina so ofa ena futusem no Erade Nyankopon aye nyina ya dom wodi ya twafe no a sa de abesi afifufurom na no kwasem ni minim se 2025 de ye kwa na sundwiem ye kwa no wodo kwan so ye kwa na ayemuye kwan so ye kwa bibia sundwiem eti ne mesere nipa nyina ne se ye ma wodo ntena ye ntem ye ma nka bomu entena ye ntem ni senti ni sa fine etwa mu no ye ni dodo na na hye ase na so afene kwa na wie ye no ye hu wo mo eye die ntia enye papa bi nti o enye ayemiye bi nti enye ya doye bi na emmom eya adom bi na eso ye so enye se bi atene ane yetene chen wo mo a wo mawuwo no eno nti da so te ase da bi eye den a 7 predu ase bi beko ebi nso beka asase so eti ye ne ayaka no ye mo wo ye ho sekan ye ntwetwe ye ho atuo ye ntwetwe ye ho manso bia na emmom se nka bomu ene asomdwie eba ye ne ye maame no ntem ye ne adofo ntem ye ne adwuma yefo ntem ye ne yefupamfo ntem ye ne anuanom ntem a eno saa de no na Kristo ye dan hwehwe na ye ma yakoma mu nso nti abra ya hye 2025 asi ye he dan ko bi na enso so minim sasafo Awurade obesa de ye twa afi asa de akosi na wie ye eni fidodo a edi yanimu nyina na meka asa de abesim se yenya hweye da bia meka me se so oti fie na ni bibia ya aka wanu tum woni nkomo bia di aka wanu tum woni baabi akwa ahye wodem woni baabi akwa atena fie enkoka asem ma wo ho enkofa asem bia anya dai emma ebi no pa asem dodo asem kura etwa mu ni yenya mfre wo a akoma ne de ani ya wanhwe wo hu yi a asem beto wadru kuromu enkofo se fa 50 beji 50 fa ye we na ye hyehyehye ne ma bi cha wakra efie enkwala ya bia school yi kakra ekuta wo amaame odi koto book no odi akoto chacha me awe di esu abafie wani begu asekura wo manim eti da bia me ka me se dwene wo ho se handkerchief yi na aso kokuru makoto a uduru ha handkerchief na koto enkodi bibia achi enkoto paper emfa mafie nyesa wani beba ho so no enne wiase na yete ne nipa bonifo bebre adoso ebi ni mo pe mo ho anyantem senti ne se de eniema ekeka kono
ya sole ya si ahokyere wo man mu by the ordinance inside adwuma no ye adwuma yie ni didi ahokyere de anya den ye beba da bia da na me papa e kan se bi no say edwamfo ma de da bia omo ya na omo ba ban tiri so se afeso aye ntone ma eso da bia so nipa okurom eti nipa na omo okurom no omo ye de eye ne ma no omo to eti mesre se de ye wo bia no so no ye ma ye ni so enu momu no osoro de ama ye ma ye nya ni bre enkofa asem foforo e ma ye ho ye nyan ma nso sem emfa so bia heda ni so maame me maame a wutie mi a 7 preduas a wono be atwe manso emfa so ni so maame ja bibia fa che mofra no abofra won so no maame atwe manso o maame dome wa bebre o maame dome wa haw ni amane na be so awo fa buo ni ani die ma o maame ni senti ni se o hona mo akwa no ebi wa o maame ho o maame furu ma ne so o de so eti o maame dome wa bebre eti bo modin se wo no maame kura ntamu nya ma asundwie mra na maame ni ntimi nhira wo na emfa nhira ne asundwie emra papa yesre wadawro ma musunsumu kata ye mofra yesu o eti papa boni bia wo made aye obia papa afini ahyase twa bibia gu ensemo esi ye ni twanwura gu so fa bibia ache na papa fa nkwala ne san ebom mu nyina anya baako na papa hwe ye ne yesin fifi na daachi bi yenso yebehwe ma wosin ayedai atutu eti wo fa de mesre nyina ne se adwuma bia nipa dasani bia wutie me yetiefo ne adofo ne ahwefo mo ye na fi adwuma kakra bi ekuta wo bia bomoden se wo besom yie sika kakra de ekuta wo na odi di dwa na se odi ye bibia bomoden se wo besom yie se school bi na wo kwa bomoden se obema wani akoso adwuma sua bi na wo sua bomoden emfa nkoya fekusem emfa nkoya adusem emfa nkoya memasem emfa nkoya masem kitua bi ekuta wo no enu momu no osoro e de ama wo na mse 2025 si efa futue ya nyame nam so ebe hira na niam akototen na fe ne beko na wieye no ni ebo se di aseda ema nyame ofa me de manu asi emfa nkoya adusem mfa masem fa memasem na se sem rams no emfa nya bi na niam enkotote emfama we ya gudie polina na futu sema ode ba fato na durisa ofra onzo watima kire adwene de afa ho na me bo nka ya before say de futu no beto aso se new Sompa TV no mpatro scanning ho ya scanning o TV no netiminya bire bi be ba bo nsa fe de obeko TV no so na hu Sompa ni biem de ze scanning na scanning na akohie new Sompa TV no no abopos ehwa no wagina na niema akon akonanim e de amount mpacho wo fia no am ye hwa ma mo amutie radio ni ade no na ye scanning ma na mutimi nhwe ye se de mo hwe ya na niema enkoto temfama ye kwaku afutuzem yo kwaku midase na afutuzem kwaku ansa na mekoso no amfa yakokese ma Elizabeth Hansen pap mami oni ne kunu akwasi kosa o mu nyina kankyiragu o mu nyina kankyiragu na o kyina ne yeyi o mu atwoma kofodua yeyi abum o mu nyina bada bonkum na bema danifa na papa ni mami mu fie kwa nimu na o mote amakom amaka makoma yimfie cho papa bi fashion can no de adwe and o ton ro wa shen nika sa omone papa netifi enti de make makom ifia makom ko simpos ne stadium de we ukrumayi ti nyame ya doma ne ba efe na ama kosa omu fi US abodi ne kunu enti wo china ne yi papa ne ne yire Elizabeth Hansen ne akwasi kosa openi akwasi kosa ewo atwoma kofodua enti nyame ya doma wo china ajamfo ene aboafo ye nyina mfe yebeko na yakomo mo yako yebeko kese pa yebeko akọbọ ọmọ ya nom hwe ye ni kwaku afutu samagudi ade ne de aba na ya bompa ya se obia woti afutu bia no mfanye sumie naso last year be year 2024 ye kasa pa tu afutu pa se Ghana akwa na award no nya ya nkaisa nkomma ya award do maybe na se nipa dress na se fa obi ankamfo wa kamfo na ko baby nti afutu ni ya tubi na ya je 2024 kwan ene ya ba 2025
na kaka meka say mmoapa mpe ho asem enkopa ho asem mmoapa yenti na meka say kwaku obi a woti wiase bia ni mbone a woye tie ne wia obi a woti wiase bia 2024 woni mbone a woye tie ne wia a okonya amane pa especially nanan ma yefo ni binom bebi asase ne da no yemfa ne kure entom kwaku ni yebre opim so se tu bre e wo kwan bi so e wo nsase sebo minim de ntia na se futu emitu year 2025 year sramo sika de to asase nya pete sika unya ton wi a waton esre nanan binom emwa pem ko pa asem ma ho won ko nya mane bo modian ne di ulem sa ne year 2025 yi yemfa nko asomduem ono nso nko kwa year 2024 ye yi police ni bi adi asem bi okopa bi ko ni mpefie se ade na wo ye no emfata tie yi na di mane ko kire fie menne one ne yire ne made omu di ede kwa year 2024 ye tuo hini ahemfu bebre ewo manhia eni nkronkra na mfa mani ehu amete ye tuo ahemfu bebre year 2025 yi ye busa ya ahemfu ne ya police fo eni adwuma mu mpanifo eni obi biara wote o man mu se saa ne ya beko no okopa ma bani ayi wadi ana ya pam wakonwa so ana we police ni ya ro watale ana wo kwa akobokro no ni ya chiwaku emu pa nkopa asema wate manso na wo so ya wo twe no year 2025 ya ye brafam nano ebi mu gina sori dem ko mountains bompa ye awurade yi nano ye twa mu ya year 2024 yi asori dem ye bompa ye me se na me de mabie mani me kwa asori ne se nkata ni amenkata o madafu bi ma me kompa bo ana sofu so obi ankata nani na sofu yi body reference sa oba bi sa kom na tisi ni so ma me abasiwa ya madam fi ma me akata nani bompa ye ye bi so ji menya wa sorry dem wuti to form na ye den kiki ya so ni mo wo so ni so koto ma me so ma me ji kukra school da ma ko bi na ni akobo so ma na ni afra ani afra kwa original one madam for mame okay we dey o nsuo ni aji dabi okay na me wo shamre bi atwam ewo ne ye mpa bo bi wo family chapel da wo tu na wo hwe mu dabi won tu ni na wo ye ni tise na ma no so po ya mo na me ja ne to na me na nsuo ben wo sha so mu na mani o wo bre ebi so moto mu ahye ebi mu odu sa mu do no be kase hu mate wo so no no wo na nan no ye ni ti sei be se ma no so se pa na ja no na za da omo no something spirit ho denden mesre sampa bo nyina yakwa akobo ye wi esa akotwe manso ani asa agro sampa bo nyina yakwa akobo yate atofam ye ho ye fi ye pre sofo nde obi o wo ye ni kotu se na metafom ena ye den ena ye den se so life obi ogra hwe nye no no atimi to fom me sa meka se sole wo de no hwe nim amre bia me kwa so fi pese metere na me so masi peg me mabbo me shirt papa bi me mfa me to fom abra onya hu nkonko na ga je me to fom manto kwaku wo hwe ya ho keka ye de bompa ye ne de we ya isi bompa ye wa Ghana abrofo no kwa ho the way am si koma sorry de ni kwa sanka bone dos ho Ghana ni ye mpa bo enso me say obi akra se 31st that me ko bompa ye na sa de che first na me no de agini nwa mema bi ni nwa be ma bi a wawu ko ni dwoma pata e odi gya na yire ne ma so wa se wo je so wa so aboto ban e gira 31st night e bompa e huru 20 year 2024 wo huru no ya sira mo madaroma e year 2025
Emwapa enhwe ema bone ema wakwan wate chai bibi atofom ade anya ode ano emfa ni bire nkwaje ne se okoto ode ani bire so bebe enso a sane pre no wonya obu na pre yemfa se yanko ama mranti amahihwo enne obi apra ne se enne okọ new site baabi akokum obi akwaje ne sika san wate fansa ya adwuma obi a na dwen se enne akoda bia adwade yesimi ya oba bepa adwuma manager bi so obabu ni tu aguma nsa na afa na adwuma wa man ne ho kwanti no akoda no waye kwa mesraw se sanwate na de wanya bi ye ofoshu aya kwaku ni lesi wa ya na de ni lesi wa ya mo ai si wa ehia eto no ye beba ho mate na ye beba ho yo mate ko be dwan man just mani mu no mfa wa mani mu no adwuma memra no constitution nchasa okay eti de pese eka year 2025 years me afutu sem ye di mu obi ase eka me nko na ne ye afutu ye tui na enye kwa na ye mre nanka obia ye good kama ko bia braba ye kama yenko bremu president bia waba yenko bre kwa na yi american me se ne ukoye fie ani mu si agwata da o ofo bi tesoro baabi no mo ye no ma na enwura na opesi ya insuo mfa gwata imu ohwa ara na obi ama eba na wagye yagum na betchoki ora so ame ha wo fa ya kira ha ya kwa ku gwata se wo ho ahomte nipa da se ni so na ye nwura na de agum woni mpefe se opesi insuo mfam wode beku des bi makobo da no wa hwa obi ani wagye agum na apan tonto na renkola mesro year 2025 se sound life wate emo apan ko pasam ema wo afedi aye prison nipa na doso jaboni die ade anya wo de na mfa okay ade anya wo de mfa ni bre mfa jai manso na wo twe no court dem susu ko ade na wo ko twe ho manso no woni befe se anya me dia anya wo dia enso woje usikanti kana ya ka kirawo opa mfa me nko court opa mfa me nko court nyankopon so adaroma Ghana ha no ma ye de court no ye wo de court ho ene ye wo de sunsuma de no na ka this ya wo nya nipa ba miensa aka ye program ho ya omo de omo se seven preduasa ade ye bone nko a obi sisi obi omo mpene da except say nipa ne be kase munya manenka ne mo nipa ne kase me se munya se na mamia omo so atwa mu wasi wo se omo mfo bone so da sanity enu ntimi de kwaku adwo baji watrema ye make it a listeners especially a listeners says omo tie ya futuo ya omo me test year 2025 onko jojojojo na boko ade office year 2024 no gi ye enya wo dia no me se kwa ho fani pakra de command simple wo yo hene year 2024 wo to asase mo obi wani tua pefe se akodai e kan sika ma wa sa fa kire ato asase na masika ni bi se so ndo bobra enye yie me sraw fani pakra na asase command afa kwa kumedi masamba wie no okay ayemfo mabakwa omudi asampa ko ye no e o mawuko yankopon fo mo kransi yi wo ba ya o ma dwen se ye nwa ne to asase ma na mom me ba ya asase ne ya to de asi wini ai bi adabi e wo ha anase asi adanya ye bedi mo agro ne ade ye si suku dan ye nwa na owuko ne to asase ne ye nti asase asa emmom kede enim se won fufuro bia ba wa mo amasase da mo dan wa bia mo mna mechia me sa na kenim sa asante ye no enso ne kwaku ye hu ni se won na okoye no a o ja good legacy de papa koye no ni wo fa se na ni nyu obedi na ade no wo mo ne wo mo betra no o twa mo mene bia fa 300 million la obi afa 200 million la ente se da no no tuma chofuo agu asasi so langas for we are ni asesa sabo shovel
ne de ko nana se wa metua sia sikoya ampa nana beje nso ampa mesrew a year 2025 a mani pan fa ho yaw wahene wadaroma eni nipa ntra yie ne enko anim na daachi woni wa yakai wo kwakume da se okay fa adwempa na kra yie daachi woni wa ye beka o menu aba ko ye MTTU ni ne din de edukofi Erikus na no de obaye no omo baabi okay commander of asefo no okay commander where oh fine otiapo edukofi ende ono ane baba ye meme ba ye na woda na me ba no so ye frɛ no akosua edu poku yes Awurade Nyankopɔn nhyia no na ontre na hye o me panimpa suban papa woni papa mu omfa bi ne anye wo mu no ontonkone suban papa woni maame mu omfa bi ne anye wo mu ontonkone onka sa nhyira ne mum na ne nananom anya ba bi ko nhyira nyina onye na omfa me bobra pa na daachi bi ye nyina ye kɔ ne ye dan ye ne ehunu ye nananom sa no a ene ye manom sa na ye were nso akyekere be hyira wo me ba sa na nyame be ye wo sa nso ene besie na machia me wife ye edukofi ne ho kani no me chia ne pa onya abotre ma bibia be ye boko ye ha adwene ba onya abotre a obi feel onya abotre ma bibia be ye boko nyame nhyira no na onya ne kase ma niema enkotote emfama na jase wo joso tompaboa enura de onkomo nko na jase boye ye wi ni yetisi wi ni ma mede beba ye jase rari ya go ponjira wo joso na onya okase me magoso fu nyina ya akọ nye goso nko ankuru ahodo atwa goso ho ahia firi se saa ohempon yi de na oye nipa dodo na ani nti ye ma ye ho ya akọ emre pamu no ye ba be jam ye wura na ene ma akotote de amaye na ma chia ne ho kani aka chia ne se ode chia ne ho re ene enim so omodo na ye deep ebe ha no nanso nyame na ema ono ana eje nti ma abonto yam enche oba meba na mababa be pepo ni woni so na niema akotote ede amaye nyina kwagudo de aba agudi apol na de de aba meketu abi twim na afesi akoles net mabo awram na yakon akoyanim okwane na mejuna de bi hu na saade no awrapo na eya wo wiase a obi didiwa utimiti na se dwene saa eno na nnemese de ye afutu am obi se ne ya wususu fo obi hu no menye na asem se saa na tie kokuya na eya o obi susu se de oda o kan mu sempo se we sikaduro ni susu ye na aye ne se ya asempa nti onam ne ye kan wasem bi oso waji sikaduro was stating straight was stating straight no de ko utimi no ukunu wo fie pa oba so wo kodwoma ba be ma ne susu se cha wache ne ko a wo ye die sabere ko ne mpna ho oba no adan na asem no wo be ko oba timi ni kuna kwa adwuma medui ono atimi programme adwene ne se ono ampa sa amre de o hye ne mpna ho unkoduru fie no ni susu ye keke no no adan na asem pa no ono wo be ko abra wuni idea nye wo no wa wonim die kura wo ya papa wo yi hu anu ba bi enye yie onu anim se store na wote ano no omu ade enti ne ento ne ho ade ni pastor tes wo beto se manka si say duro no a program ya de we ampa wonya obi ni di nko anu aka we de ze de wako ba bi abo ko beni oko no no ade na dwene efri mu ade no oni evidence bi anim hwe ko djuma no munyina na moye wodi ane start say peja na nsan ye kodi bro nya ba wono de so na ta ba advertisement togo mu ne ye wakoye ne ma no ono awadwene ho sa dadawo ndi no aye na asem bra woni evidence ompie wo so ye nche woda no ode ade we ato ya wo wi asetan wanye skao ka upia utu bi guse nipa benya bi onu ntimi nya bi ntungu no bozo aka woni ma kontu esa na kwanche no yesese otugu zare scale ba o shatawale de nti otu sika gu no na kwanche no okodon kansa de nti otu sika na kwanche no yese otugu na sika ba no ma fremu ade no ma ye na semu ampa o pepe ye brau onimsa ade ni nim onimsa nsesa na enso anyo no na ye ndi no saa na tie fra TV zuei obi tifie wo fra ma otimi fremu na adwene
na fe waka aya na omo peke omo ana from nom de abanti na wo fra enko no no de ntro we hyew obetu omo asa won ni sa na ndi na omo fra omo gbo ni din no omo na ya ejeko onim se nipa na tofon be phone wo de dali bia se betom ne de wine nti no wo bre onhunu sa o no afre mu ade no ye ne ntro e de ababa betro so ana ne ye kan tro sa afia yesini ye jai sa na ne wususu ma afofra nte sa no wonso be ba beduru onkofo be susu di ama wakopre mpi no wanya first time ye kuro mo ebinsida we omso okunipa de ni sie wasi omu nyina ni mo no so ena ne odimirika wanya no wo de onim ni papa me de ohu na suro no sa ona bo we na se ye ntuntia no wahyeha me no wo foso ani edin kakra nti asesa enti wa otima mufo na fe de omo omtomo ni edwa wo ba because omo free se wo ya duro ni wakunkum nipa ena ho ye hunwo so nka wo nte sa omo susu ho a na o mama na ya asem ampa na omo ka kwakudie agudie de Wofa Lumba se de nani adene no advertisements se de nani ade akwa ne wagye nuro adwonjon wo mayi ni bi ntinu wo nsuro hwe no on se wagye ho wasusu ho because na kokoduro nuro wo de no nti wasusu ho no afremu na ye na asem pepepepepe na wo ka wi anu enye director we de Mpe Nipa o obi atimbe ka na asem kire no ne santi ni yagina so director ge we ewura bi lo awe no won de ogo dizia no osusu sa no afremu ato so nti wo na wo ye ha woni bani so mi wa ade ne ntesa ya mse gogo ade ya wo wiase ba ko no wo nka bi nsem especially ma ade mpu so no yire wo pa watuka otaya ko pai o ba bi da suom ebi kura wugina sum won followers wo kra sa wo ba wo apai unim so ka ne yembe hyehye no se ba bia wo ne yesum du mu ama ne wo fo so aye de aba se wa amfre ne nko ade obedu late asa ko mpra no imagine se wo ko yembe bia otaya pai enzu obruwo no wadwene wo yire wo se mempe so obenya pain bia etime na maba no obedu no ba de osusu se awurade nyankopon na ntokwa ye ne wo ko na unni evidence bi unni enyina so bia unni ade bia wo ka obemena te wase se he ba bia free bank onya krokro me se nya wodwene wo tirim no na nya na asem fa ngohye obi wate na ye wo na osusu sa ebia no no wonwene ne wo ka no kora hoda kwa kubira ye ebrei adana akwa ne ye na Sompa TV hu ni mobo na ye chen card is kakase ye ton no amu ye du no a na ne papa wi na ne ma wi yanka odinaje we na me kom de de no nzo ko wura adwuma ni ma na ne papa wi ye tutim so ye yampa sika bia wanya na nka adwuma we wo ya sika be ni wo wonwene hu wo papa wi ye wo kra ya no na wo nka wo san kofo konsoli wu no na fede ni omo sade kra ka to so wo dwene hu ana epie na no e pa cho wate asema ye ke koma ye papa no masofo ne se wo hye nkom na be ma on we mu nyina mo nuro ampa we bi wo mbanka ko idie nanso omo se asofo ne nyina anye ntino ne ono ka no de eye duro papa so we fast ya wa ye ne ba bia wa ko hye pen ekomu ade ne pen pa ne mpabo ato atwa kwen ne nyame de adom we ye ka ne se de asaya ade no a otifia na wo su me pa cho ne a wo dwene no na mfa nya asem ma obi nyame nshirawo onimi ya woka wonim kwaku woka kwaku menka jo se obi aka chem se me de beje foster kwa dosu no amameka nti wa se moyo ka yi so to aso no obi foforo so agi jo no so kwa duro so kwaku asemu se me hwe odin se ya ayo ani pa kwa wa ba envie Paulina tia ho brasie no opepa no owura na enu nti e mpanifo fe no mo dona ubeti obi so bembe ne sa no ye awurade ade nti sa age hu bre e wo problem nanu ye papa jo nya kakrezu akwande mu hwe ne ye se obekopa ba biem gan na bi asida man de ba bi owura de wowura ye awurade nyankopon na panyini to no hebra wa bre so no osu dem esre awurade se hummobo biem na me nkope pamanim guase bi na abamu no na afa ni ya sa ade akohye awurade hu ye mobo enam ni so obi ade ewom wa utifie de bi aye woda omunti nyame ase utimi na oyere asema ba oba na ja hoko na obi asusu se sa amlo ntimi ni ye
no anam abonti onu asinko nyata on ntimi na yere na Jimmy oba na san niam nyina ono aso kura o kan se won kan hu wodem wonim hwe asem na no odwa ne de mo aye ne basa case is unim ne asiport emoya ye besre ya na ne awususuo no nya saa na obi susu nti no ye nane na asem ate eye se otimi susu bibi ye nsi wo kwan saa mere die wapira saa mere die wakoduru so obi ba onche kura odwini bi saa mere die batu wia mema ye ne say ya asempa me ka saa mere die wakoduru ndi afa me befre no enti uduru dada won frɛ me ade na ayesa wadane na asem no ni kwa so ma no ya asem ususu nti o so chegwe say eye saa mpa ansa na wo bibi awaka yesre nyesa ye Ghana ha de enye de na enye fe nso da ne awususuo no enye no na obi dwene esi tire bi susu na tire bi so odwene ntu ne obi dwene no nko na ne obi susu nko timfo nsusu ye nya asem mfa ngohye obi wate ne nipa bre na bi na omudi omum fifire so aba ukunu wa bre na obeduru fie oyere wa bre na ofira adwuma mbaye ntimfa ne awususu nko ya asem ma no o ma bre o ko school nim ne yesi ye kani nua ne ka ebo no sɛdeɛ ne ho mu adwane a wabɛdura wo de ɔso waye late a sɛ ebo ne mu tuntum no etom na bi mfa ne awususuo anya ne awoyɛ opon school na ne nia ketewa no ohunu no akora na yera ɛna onim so oba ababuntu ɔno akini saa agoji so ohunu ne nia no obeduru 5 no ba ya abro na na abasa obose ne de waye late wantime ohunu nia no woyɛ wo de osusu ya nso okodi agro memfa ne awususu empa ne hye obi na yesa awurade akatua ɛbɛba wo hɔ usu betima fra abaso bi na so de ofutu sɛm aba na yako akɔ ne ensɛm wo fie ha papa enensem dapono so a ano edina ano ehye awalefo mienu bio oba ne so ye virgin abusua nyina di adanse asem bi asi ene ewi aye ba so ti am se awalefo no osem motena ho ne yakukọ yanim montena ho ne ntimi enkunkọ yanim hello Wofa Lumba. yes sir So ashtu me kasafi feni east PDG ashtu bibi aboko de nyame adom Wofa Lumba we mecha woni wabeja fu nyina nyemuka nyina obi ade ye Wofa Lumba enti bi blessa fi ada bebe na adom na owini ni constituency pe yesi wanu aduane de asifu daka mu e de ama omanfo adi nti na ma wa ba e de ama no Wofa Lumba obi kasa na omanfo e tena ase a obrase owonti omasi akwa we de wa dem temaso adu na wiatu some dosu bidri na nimuka nyina na ye in fact e de me kasa nsema muka na ye wan jarenya na me bua na mmom nipa enka se nipa awigale embe nipe nti na wo to what kwa na obi to ana check na mmom to Wofa Lumba me ko bia ba me da ase kani bi owo ekurum oba no no verticals yanka so ye wo bi okurum kudu kasi hello ya roba okuru kasi duro ba onu vote she muzo akura na so wo mutomfo ni akrante obi goto didi an enye case mamu hello Wofa Lumba yes sir mi do dun kinkesu boko de ofa kinkesu boko wo mu nyina kinkesu fo so mo official pa afin komatu nyina pom de nyansa ni skam na ofa na asama ofa waka no I am do na mentia na na cha wi akwan I call Miss Golden Spoon na na metia o sansa Asem Mpe Nipa o hwe bi ma eboa wo dwumadi a ko enu mu na me ado na ye boja kese on kinkesu Roma Park ne so na na metia o na Wofa Lumba me kuma tem so no na asama odi aba no ofa ya de a ekoso o mia e bebri sanse nipa de na gri timi susu bi mani nwia e kreti bibi hu se ade wi am kan de be no kre na so ye bekom no na nti saa na for na nipa bi timi susu bibi sa ware fo mpa tie no obetimi kreti se e bompo amaworo no enye be ma ne ba no anu kreti abra onye doctor tie ne no onye testing officer bi a o ye se adwene bi o ono ane na dwene na dwini mu ono fi se e no kre no de atoso na for we no obi ye bi o ye no ma e ko ba se na enye die ni results no ba no na oba no esini die ni wo be ma na ono obi o won kyerese enye ne ba no na be ma na nkasaba afi be ma na o tigina mu no so na ni ewu ama san ko fu ewo ewe area ho nyina no o mu so afere nti ofa nipa
ade susu so that yɛn show man san ya kasama tiye so na ya na wo susu aso fa Pizarro kinkes makra Pizarro nyame nhyira wo pa asamoagya yɛnyɛ sika na ɔne ne nua kesto kwadwu o mani kakra me nua se minim twi me kwa abasiesia wa medura yɛ sɛ ɔde na de aduro ye awurade me no ka sɛ so ayɔnko fa dɔ mo ntem pa ɔno nkura yɛ ne yasɛ hello yes madam yeah cool mama na ho te sɛ awurade ayɛ ade dodo na wo so adom enkwai de dana asa emume de na yɛwɔ aho yɛtumi sɛ me a meti hɛ yɛ kɔ fie yo ya na o press kakra na me ko tua branch bi agya ɔbɔ ne ho mmɔden ɛna me nso me de me nkɔla de bu a yɛsɛ de bu bu ano apida ɛna branch de me ne yɛ de bi kakra de me ti beto asa me ne me yɛ ti me de na wo de akɔgye awaye na stress ofa agya mo kra tie mama awre ho Jesus ofa se me ne wo wo ti aye ba bi ama me nso fa kana don't you ye adwuma de de fa level na me ne ye na bushu amini praise you musafo mo na kam mo ji me ye ba bi so o ma bua me ama na se 42 ono ba wo bi ka crash me ni nyam e de ma wo de na akọ ka be ma oh wa sin mo ta na wo de de da ye ti ni de ko dia wari kafra Kafra ni sha ate amen ebe ya ba ya sente na ayo wo kwa kan ebe bo mu nkurubum o de chichiri ho wure why ebe bo mu nkurubum obe ya brepa wonya aboga so obefa na tukum se wachafa no hey hello yes madam eba so wi Eradi ayade won so Opa, you made your mama around. I know what be volume ne kakra why. Never to you. Opa, you made your mama around. Kafra. You can just say the price. Asem a wo kan die, si ma asem so pepe. Na mi sira mo, Sompa na baby a won ko mo awatu. Na me mo am. Nyame enya wo so kese pa. Hello. Hello. Yes madam. Good evening. Good evening. Ne man from mo. Hello. Good evening Obapa. Good evening. Good evening my won fe mbajo yemko. Me se kintampo za me se wa. Kintampo fu nyina ho ye. Nyanko poando. Am se wa mo adwe nkire nkoi. Ofa, na anwe wa ka se o. Wakasa papa my thing yes my friend oh to pay my friend onso mo nsusu yemu no mo nsusu so betimasi wan room kura da o Dabi adane ntie bazasa yes my friend ma wo pati na to do Ofa ma abunto ye mame aka ya sama ma ya panya mi so wate amen ameni okese amen that's it. Hello yes sir good evening sir Bia etie na bia ebu ade nyina so wo me bia no wo fa baby bia ye na ni ku to wo asomdwie na wo ba ye tnya wo ka je ni ku se na me ntone ni ku bia no no to ma ba mai fa na yawo ade ye ni me ni so ye na ya me ade o be se o ni ka tnya na o ko to o ko kunde na so ko kana me sa wani min yayi me ho san kuma na me ra ko ba kafra nan kam kafra nyame onka wo so hello ene ye fiada obi amfa ne de ntwum ne enko boss mbacho bibia boko de bibia boko na me so Ewurade ayade dodo begro fo ho ye yafu
international man part for I didn't children why papa maybe me I said then now come on to now to you I could be together you what you say okay now and yeah agudi awosre e ma asam no de ye na da wanya na ye de case ni show kon sa aguradi nyambo hello yes madam Opa Majue. ya ku obapa Pacho Sompa TV. Ehwa na wo imame Me pacho pese mko. Yes na ka we just Wofa me aduma we Opa, anyu me da masepa. we da so we da. Na asuma maka si masam so pa. Me ma me wo ye no 9. Na me ye ni na tena baby na. Yiri no. Enyi ne di odi me ki na mto so yiri. Obi e ku na si da ma na tin. Enya me ya adom na me ma. Obi si bi ma me. Na omo ka chen se me ma me ko to na sa. Mama is coming, and I'm a dear citizen. In fact, Mamma is here, and yet, who the moon person near the day. Most to soup hard and you have to so catch the bussini na me ba, will be after Mamma Sister and dear sister. And so far, Mamma, no one see you playing. Mamma, ha ha ha. Madam was a fan of all we are not the put what twice so. I'm a staff for you to say to me at the tree. I mean, some will be no yamoke. Ready unshira wonso no onya okase. Hello. Hello. Yes sir. Pajo say what's my Pajo Pajo Any asa agro Kwajo kobra biem ya na wayi ni mutwetwasi a gina ye na ene ma nkotote onso owura ma wo bre ntu ba na mamu ada hona obi ato nka. Hello. Yes sir. Yeah, good evening. Good evening sir. Mr. Francis, Mr. Friends in Nasi. Mr. Francis e hoboko. I'm out of Hoboko. Fa odi ebre. I let him work at some palm on the raho. If I see a bay, Yakupo is in the bow. Yakupo, I don't know if you don't know your big cry as well. Yet, the work as a woman so have about 2 for the things of a new sicker. And I'm out of my Jauka, Quabuna, the power of the baby. Or so what could you say to do? Not the one summoning now, more seeing. In fact, I let your mark as a community sample for wonderful. Such a from mobile. Na minsha ebetu omfuna omasa chama niema akotote dia mai. Hello, ye for last 2 callers na enkomo nkofo yinto ko ye ba bedi hu nkomo kakra. Na hello. Hello boss. Good evening sir. What do you look nothing addition of course, none by comment on who could be administrating, will be administrating, and in the time, never so much. You want them all to people, I didn't do it.
Yamisha pa. Hello. Hello, last caller. Hello, good evening. Yes, madam. Afi enkometu enkwatintin ma hoodin sikamu. Amen. Yami shiramu pa nyankupo ngwan shiramu. Last year mi solo muta this year nko masati aki. Yami shiramu dia mukana ya nokrepa. Ntini kwa kunamu dane ganyi na nyamu mamu kwa tente na huade na mtu ya posa. Yami shiramu. Yami onshira wonso mami. Hello, still and go for so much my hello. Hello. Hello, also. Hello. Yes, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Me boss yet you. Hello. 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 Hello, madam. Good evening. Good evening, madam. Hello. Me patro mete won ka yankunko yanim. Lumba no. Ame no. Lumba. Ye. We dey me so say in the kaza fi wasa na fu we to me sa. Me no fa say enum you know, ka tell say me no ka just do. O mo de me na me de ni ma ka. The same thing. If I say na kan wasa. Oh. Kafra. If you don't can no krepa. Kafra. Hello. Lumba. Ye. Hey, that one of us, we were in the and of our Niniana Betina Mamano of our later. It's not Wofa Lumba, I make a Lumba. Yamin last caller, hello, you do much young con some so honey. Hello. Hello. Yes, sir. Unkomona wudin ede pa ba se ofun ben wano ana o yisu mafin edi amamu na yi kakra ma ne mra chi kakra ne ento nkan yi wai aha yitio a problem. Yamisha Martin Dianasi. But this is all Bob Brana, one said young for pa, who problem. Tell you more person or more na we are our dear wounds or moke cancer more. Any moody at all soon, you know, on the Abrabon or bar or born sending about one new be idea no BT. Yami winch down the ones so, oh dear, or the barn. Yago commuter so dear, but it's a bar. You may boom come on kakra because in Kofo interest was uncle Muna afe akon akoyenu ene Dr. Dank ufia enche Dank be boy with na niema akotote ede amayen me patcho yenko computer so de mra sisia ya ba sisia Senior na misisi ni nso e misisi ene o so problem there senior o see down proke okay so won down proke okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey enya mi shira mo ba ka down ke ba tonic muni ma duro mi npa na se na mtumi ndi na mtumi down so mi ni ebi no we no o chale me taibo pa sa si ya down fight okay na so sure koko ya bi betena me so ma me je me ho anje me ja me na mu janko na fi esefifi me to ntimi kwa mfa me to ntena se na so mi sia down fight okay
aboa me pa yiri na firo ma yiti ma dem ho sine fi peti asate tele boy Indro oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop ene pharmacy shop da e wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA agegede nkrato yi ato ena ye fiada foforo nso a awurade aye ye yo sisi prisie mesi obi sisi asisi ni bisa sabonsam kura ne bawu abrabo mu no so obi pesi osisi wa ya wo nso sisi ni bi na danse bo a ye nyina ye beko ntintinase ema obi nwuro ka amfo abati abra eni kwa se tesa ena ye di nkomo ne na otim se nkomo no enipa wo interest wo because koso kwaku ahomete papa wa abrabo mu se ono yere teka kama boni bi amai na ebi kura nka adwuma wura ne Blessed Foster yi na dakro papa Blessed aba adwuma mu ha wose eja omono se wo ko amakom wose ai o kameden wife ko amakom amana akoya de na ene esini ma me na nka me so me yade wo office na nka me nyenwie afi de ubetena ka ma wutu akono na obi onim yiri hu nu wasusu se dabre ne mpra no ne ekono na ni nsusu ye no waba no reality afra wo yere se me hu ukunu ne mpna mi wa onim ba bia wo nam ne ne awokro enim nipa wote wo ka mu Taka chebokro wagu ahomete ha dwen ande wo kromo apa pa wo kromo na me kaka metima kan se wo mu a obi an hwa sa de we wa wote wo ene de wo ba abeka asem che no wa wote wo no ese o ma wadwe mu do ewo no ma be hu so wa anya ne sa all the time sebe ebeka cho se sebe wadwe mu ha oba na otifia na danfo beka kire ne se mi twa ma hu se wukunu ka se hotel wa nya botre ni na nya botre konfre ni kunu kra we tell your conference or who sanity not dress as a juma mu no omo meeting omo pon wa say den omo ye ehon so no ho ena so mko fta ye wie hotel na ye atem o kom ma me ni ta hotel omo ta akoye sa conference o mo nyina akohia hotel na ye atem 13 ema wo okay no be di ni sa ni okay enti maami enya abotre 19 na ehye no enam se na danfo no gini dipa ento obeka asem che no na nsana obi beye sa no na watietie nsem mo tine esekete bo mobum kwa kuwe ansana obi betan ni kunu ene ne ntokwa kikikiki no enye one day pe o eti da omo se okoto so obi ni obi kwa busa se na no de nye ne di sa de we de bia wa wote wo wo yo ba tie ni ye wo ye ba ma tie ni ye wa wote obi fra bonte ba beka asem acha no wa wote wo so ma wadwum do dunimienu oba tu ka bufu nti amenem oh na tin so na show in 19 nyina ne dantu sa nyina akọ na okasa no na danfo ni di ntro kire no ana okasa no kire no unse dan waso made wo ho obi wo enti ko ba se ka bia kwa sha eno ansa na ye frɛ ni kru ne se na asi no dirmi kanos oba ansa na made no echem se nipa somasi kama de anka waba wadwala wi a ko wonte asem bia dwume bia nkrofo bia yomu enu mane nchanga wo mudu kufia entro ne nkonkonsa asem ohu ye bia no waje ohia droda mimi tuwai me kakata chobe ma ko ni umakri Satan ya wale di sua ho ti asem wo kwaku mi fra makom sempos nante efri okoba ntema oduru ho wi a na mrante afre me omro no waduru hinta am ya so mi wo mu fa asem na mabesi Roman hell na ma wo mu saa besi aye first race course
me na mini bantimani na makoni mu makura ko kasa saa tam na me nam fam no obi ehu o kwaku adu tama abibifo special Ghana saa nkomo na yaye dedodo obi atukwan wanya ne baabi aten obi tini kokofuom wate kokoi ne yire ne ma adi hasuo ama nkran nyina na wasai kwaku minjwa no yekuruma sembi esiye man bi no ne yire abobra oba na bre na man na benya sika kakra to wonsi ne yire fom na adamfo ba akotale ho no de ukunu sese di oye ma asem o ya no akra wo koni kuruma ba ne hwene ye na oba de obuna ne aguso awe no okoni kurum na adamfo pa waboa ne pen omunkura brem na okotese yese na adamfo na wu ne yede ne yire ne manyina aba omakura anase ho na akohese de omaye mobo no a ne otu ne ka na okofi okoya ampa wawo nkura aboboso mienu bi na ohwe ne oba no aye no maame na afenso ahia akra na yire so okomane maame sika aba nditi senka kumase a na okọ okuru mu ho no a na osesa nkura nyina agu kam so oje omanije na ofo mu nua bema ba ko kan ho ode na ba mo se kumase mo ototo ne ma na nka owi a bema ne de o makọ afre na yire se onam kwan so ba se ototo ne ma na waje na damfo ne ba abo ne bo no ne sister nse na ni bagie no na adamfo ye wo mo ho video ne nkura ni nyina asan ya man yiri ofie se me kan se ukunu ye ma se de o se ukura so no obi a ukura wunim oba ne tia ne ye mhye ne watwa hwe wawu okọ kurom otwa hwe wawu kwaku mesi afedi ye mejire ma se na damfo a waboa na wawu ane ma uwezi se kura papa ye ompe se makase ukọ ma pa ni wanya bi ompe o se so ahom ti o mebi wo ni papa ntoma frewo a na no ye pepepe obeka sesebe wo ye sim stress san konkon for no ti de bia me se ti asase mu wo a wote wo obi a obeka asema kire wo a wote mo wadwumu no enti se de bia be mistake ami ko ye no ya ni ku te asase mi ye ko ye ni rena shenati ata ko so adan asase ma bani ipa sumasi ene wodi nko wo se na wakora ne wo ho na oba obeka se so kasi wote a na mo wo de oba hye ho obeka che na oba no anya abotre abufuo pressure odi tuka no odi akosha menem wawu oh be my phone md ipatwa asema abani oni e wo henfa oni e wo ha sese ene nipa sumasi me yire na danfo na beka sem sama pole na eba no odi ka na ba be sha menem se me de oba hye hotel hwo wanya abotre wase obi fie edumre bi ho no mo a woto na se wo yo ba na se nipa bi beka sem bi kire wo a me se tobo enei no bia na edi ntroche no kwaku no bia na edi ntroche no na ya na nipa bi adwimu obi okra wale na wote ase no eye ne tan wanya bi sa asem no ye fu encommend e emu ya agudie ye ba mo wura mu ni akọ Dr. Dank atena se ye nhwe doctor na enema enkunko na ni maka Dr. Dank de wa ye doctor adwuma no 20 good years uyi 20 years ni free obi in the hospital for 14 good years even last year na free mu kura de say wura we mu de yes wo 15 years we was at this year 2025 Dr. Dank infidie was at the makoda ho na anu kura wadi sisi misuwie na yade bi oyi ni din ba nam se yade din e de we de nkase yade tunipa tibudo ay ma de say me wo amedi say din be frem ambaso na yade na bo mam na dura nipa ye wu na yade a anu de na no na ni de automostity ba ja ba ka tra majai jai dog yan kunku ya ni bajo mu akwa ba bibi aboko de doctor panyina me ni betutu nkomo mpacho bi a woteka mu besi from the number 2 ye na nkomo no ye wode na wo pa afra aboa number ye 0244 01 7556 0244 01 75 56 and wo foforo nso a 0266 59 33 30 0266 59 33 30 fa number 2 ye hia wona ebe hia wodache doctor ayasabe aboko yehu aduma oboko pa na o chini asini pe bufa so ho omom kodi bronya ba ya constipation se wan hwan ne ade acheche wo mo yeso mo bufa so pa na nso wo hwe o mo nso
boy hospital ngomo medasi nti obi a wo hwe me enanwumre no me catch us here den chia so nko fi dan keba complex ana de brew yenim se nipa omunim yenim de bitumi ye anka nya sa akra anka se de bia betna tv so ne kasa nanso de bia no bu wa na onte yenka ha na opeso oti bibi ana ye ba anso ane pese ye kire nkofo mu se bibi koso nipadua nu ma ebetima ya yare to anamo ne bla dan keba ne hwe ma obu ho no ma obehwe no na ni ti etaye ne ya pa ana obehwe na nakoma bon tentem ana obehwe no na okasa woni tirim nanso onima de property de sa problem na ba aha ne dia ne se aya ne se o jama menya kata bia na jama menya wi na wa to duro no anom ne keke eno na dank se bra so ye ho yemfa nko afidiem ne hwa de property a hawo na yare a etekum ni pasesi pa ba ku yeti yare mitiye me ya niti na ye ne ya no obetie so eno na no se nitiye ne ye o kwada wa ti yare no ye fa no simple obi tie ne ya onya penkela no ma opese niti na ye ya no ko ewom enye ti yare nyina na yare ayo ti yare ni bi wo no ma ebetimi ayo na ye bia ebre no wabre ana bia nsuo wo ni peduanum no eswati wonum nsuo mo na oda ebejai ti yare ni bi nsuo wo no ebetimi ayo na eye problem bibia na pressure kra akosoro ma mbi ba maso ye wono wo si ni tie ne ya pa doctor miti me ya mo hwe enye yi etimi ya me ya sa na so me kon bitwa me kon antwa na mse sa wo sia ye check in pressure na onam over 200 systolic no nko anam over 200 diastolic no so ebro 160 onam kwa so obi wu ano te safide na watwa hu se fifire te no ma me na wo check o pressure cho si achepa obi kura ka che ne se o pressure bato no de wanje ndi because some person obejama no tiare kura de obeda adwene pressure ho ai iti nkebetimi okum no ene tiare bebre ni pressure ka de ba obi nso won ma na koma no enye na dwuma yi a ebetama ni ti apai no o kidney problem ba o kidney mu ebetama ma o ti apai se wo ho na problem ba wo chibremu mu ebetama ma o ti apai fever hepatitis brebu aye kese ebetama ma o ti apai enti emeya mfati yare trasa ha obi won ma make say ni ti yare gina no so for be 1 month e ma from da na edu anadwoko obi ada no obeye saa ontimi ya papa bi na yenene nete na okodo na efu okodo na efu na ni ti pai ni kakra wamfa ni silu to mi kodo ma efu aba omote ye na intini bi woni tiri ho pai ama moja nwino ogunum wo wuda afu mu yes iti de ka cho bibia ne se emfa yare tra yare bi enu ye tra yare aba oni peduanum no hwehwe anu oduro se yare no fe onum aduro bi mpo na 3 days na yare nda so wo a hunu se yare na aba atrase wo hwehwe ade kro ama yare na aba na no na opeso ye sa wo beba dank e ba complex ye beboa ma bibia e fine ama ohu atimi ato obi a o yare bi te se enemu yare me ka so obi wo hwe me ne be ma hu nyina gunsa obi oso ani nipedua no nyina egunsa ni tiri hu nyina atutu na yo babu ani tiri minti bubu saa obi so ani bowre aye dindin oyi anyi ni nyina infections timi koso saa problem no infection bit mama odwonso a gisa wo chem ana odwonso adwonso ni ntimi mma ana oda badwonso so many times asana ade achi ana be me mo hyew ana insuo pikin fu be me mo ba oba bi so wono ma wo yo ba so dwonso 10 mama bi ni mo wono ma wenya be 45 years e ko ye be ma no nya 45 years a check prostate yem prostate no e na powerhouse wo mama mu obu akọ no oba hie mu a ne ho ba wonte ye prostate na essay ntubo so ho ba beta ne pia na aba onya tinke bi a chese ne ho ba obi so wono ma sisia na oje mu ebi so free prostate no nti wo ye be ma wodi mfie aduana nu ko bi a check prostate na ne nyina no ba danke ba la yes adwuma no ya ye ni nyina wa so obu oso awo ho aye diama no wone ne yiratena afi ba ko aboro wone ne nwoyi onyin se ne da wodi ahye oba no ko hospital na so no mu ko hospital da ida so think aso e bema minua no mema enya wo ho na aye di na tunu obesia wana enya no ana che so e bema ho insuo na wo oba memu na se nsuo no agene na entimi nyinse wo ba eno che se wo nye bema se nsuo no na ma ye wo obu wa bo se ne hwe aba no abane sinsen hwe no mentimi ntɔhwe no entom tim esensen ho se nipa na bed so be nyinsen wo ba obu wa wo nyefri awo mu bed yo bi so fe ne varicocele obo se ne hunsuo na e ba na akogu ne bladem to dwonso obo so wo be dwonso na nsuo be di kapia ba pia na ekɔ na so do oba hie ma oba ya ne hunsuo kura ma
say what think asa no ho ba so nso bi amfiri no ho ama e problem ma bebre Asia obi nso ade ne spares to cones afidie mu a emwa no omu wo mu so omu ntimi ndware mpo ana campus makoka oba no kusua ana obi nso won ma emwa no suakora say ombetimi akakoka oba no kusua sa problem ni nyina no e wo so hwehwe ade kora de wo ha no aba etiri pedua na ni wo kwa nyakopon bo ni pade no senka bibia akoso perfect in moment abon se bibi nkoyi wo ni pedua no mu hwehwe ade kora ama ade kora ni nkoyi wo ni pedua no wan hwa ade kora ama ade kora ni nkoyi ni pedua no mu a e ba ba ye kese na ba ye kese na e fe ne sa ba ba ye chronic na aka ho na de wo ha wa brew enu nti wa wo tie me no dank e wo trede pechi trede ye ka pechi trede na e mo bi ko mo trede ne foforo sa wo baby anti pechi trede wo do fa car wo so be si wo trede junction wo si trede junction a wo se me ko dank e ba wo benya taxi ana plagia a e do beba ya so yo wo fa car o chena me me bi edwuma no pa no twani apon ewia no miensa edwada kosi fiada anopa no nwotwe nya pon enwumre nonum nti wo be ya so sabre bi e be hwew ye telephone numbers no odi kan de to gena mesi abobo biem eye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 e ma yare ne house stroke kura na yo ebia de bia pressure wo soro ebia wonya sikire yare ebia wonya enam yare wonya yemukuro wo yefunumu ekura bem etwao wo di dia wo tinka so yefunu yo ya obo anu ahyew braya so ye wo ye betimi aboa wo obu won so a odidi ketu bia na nefu ayekuton ase wa mia ma so no me braya so yo ne hwe ma wo ba ya so yo no ma yedi wo be kwanfidie mu ni ato ebu asa hwehwe problem na e hawo no ansane am woduro na yema woduro nwie na wo nko na wonto no aba eduro nso ya bibiduro krojen bibiduro nko a na wonu abuso ho ato no watisi na wa afotumi de aduane bia wo pe itibesra obi amra kosi ada nko na yenye adwuma ye telephone numbers me de tudwa biem 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 o friend numbers ya onza ebekai Doctor wo kokura an kakra me di twato se wo no wa kura wo ye ahyenso de edema wo yare sabia no na ni fredi abo advert wa Doctor Nyale da no krepa oba no kasa kura so the fitness na ye adwuma ya bidro no wa obobi o ka ha se I do level o de nkawe wa ye fit no de to Doctor Yamisha so ba ye ya gidi ye sie nuanu ma yale nso ebeto Dr. Dank amaniema akotote dia mam number ni biom ye 0244017556 no 0266 5933 30 ofre Dr. Danka ubetene nkana niema akotote dia mam patcho o koho ne se wayera kwan afre number na ye best na yentimi enko yenim agudie topic ya ye kekan na ye futu sembat hu se o man ne se de yesi frɛ no mo interest kwasem nna tifia samese ne osusu utim no mema ne na ne case ma obi kwasem ade a wo susu no anya no na obi susu dia men na ne case wadwene na ye wo se nim na wonim se susu na wo susu se enkyere se saa na te agudi ye faade ewum ofa me da se mi nua be ma ba ko kote de dua ko ye friend ato Clinton okay ato ai o so mfa yedwumadie yi ni agono se na ni gye wo ho papa na no kwasem ni am se da bia boduku ni nti gofo hu se ye wo isa o kasa ansa emrafo ngwa na se mepe ya ta yi su se ya ni mu ni yi wai ofa Awurade Nyankopon nhyira Clinton so mechia wo ne kote de dua kofo nyina ofa no kwasem ni ese nipa bia wo ti asa so hu se wo tamfo ai wo tamfo kwa so woni tamfo a ka obi ntimi ntenase ensese wa ehunu se ese be kase mi to so na ne wo ho ye dai efa enti nipa bia hunu se wo tamfo na Bible kura me yeti ase se ye tamfo ne efiefo wona ye ne wo mu di agoro wona ye ne wo mu tu anamon na de ana ya kura ne wona ye san aye ompapa omo ana be san be ya tamfo yeti nyaduru sa no a
ha adwene de ne so me ma ne nye ha ye bebre ni se ntini se nya me de bo kokko na wada wo ho so wade ma wahunu se wa ahwe wo hu yi a dabi odofo betimi aye wo tamfo ene se nso fa omna ka bebre empanifo se te ka kire wo ebokuru ena da bia me ka te me se konkonsani bia wo bebre konkonsani bia no wo bebre ensaniefo de yamfa nyawo de yanka nkire se koka na no ne ni partner se ni age ho pa na no de wa na adwene se wa mini wo ne de wotena sesese wo kyekere na wasoma na wasan ahyehye na watoa bebo na kyese no hu nyina befa se dwam na saa onipa no wo mom na wo bebre ni se ntini se de wo ka no enya no kure nti se no kure ne koda di a na adane anim guase enema pi abobadam nipa bebre adane ayalefo ebi na dane ensem bebrebe enome aka nipa binom ama na ka omo yefunu mu ma because of omo konkonsa ene omo boni bi omo didi nipa nti enenam so ma de obewu awu mu ye so nam so a wo ye de wo bre enti asem a yemfa nya wo na nye wa asem midi kan futu se me kan asem bi se woni asem bi aka akwa no tum woni bibi aye atena oba bi dwene wo ho enkofa asem bi anye den emfa ma boni woni pa bebre tirim enna da bia yenka hunu se enipa so koso a na ye nipa bi ya samene Wofa Lumba namu yi na Wofa Lumba nyame na dom wode ne ho kafo amani na mani abere ho twintwan ye me yasa me so ma heda e de me ho akobata akuma ese makuma no eso me boa de mi hu no Wofa Lumba ho bia e na me ka kire no Wofa eso na me ba bi so Wofa kwa adwuma no wo ma ya afa na me be frɛ kuma aka kire se ei Wofa mai ene ye frɛ adwuma mu ntem o eso na me boa mi senya de anadwi Wofa be ye adwuma me di jatum na ehye na me gina baabi na me ibosi daache se kuma ni ko hunu a obewu se me nyini papa mebre enti na konkonsafo binom ye ka kire mo konkonsa ni wo bebre wo be so hawo wo be so amane wo be so ansohwe wo hunu kura na ye mfa nyaawo obi ansoma wo enkoka ho asem na mo so a ye be ka konkonsafo ne be ka asem a kire mo no mo nya very careful da bia me kan nansem na aja fa wadi tua case ya ye didi ya bi ana lady bi frɛ me se ni kunu won kan aja yani mobrowa o kunu di pa nkakra wa circle na wono ana danfo afafo afrɛ ne se ei na ate ha na afuom na mo so dia wakwa bese ne ko hwei se o kunu akofa mpran kan ene wono na echele na ga ne tie no asanya ma ya ti bibia gu ne so an wo fa afo an wo frɛ me sister ama se ni na so mesi aka kira me se and then na yana mutietie nsɛm wo kunu frɛ wo so wo wei wo se sister ama wo so wo nkran wakɔ hoda wo se ai wo kɔ ɔno wo ba na net ye wo sister ama da bi ada na wo kɔ tie obi asɛm a wo ka wo sister madam fo so no pa na me se ɛna asɛm wo be ka kire wo yi waboa wo ana wa amoa wo na ga ni gina fo no so no wo be me wo sister ama so ma wo kan di o ma mani aba me hu so wa amoa me na me se so wo hu enye kora ka kunu frɛ wo no 100 cedis ana wo ki bi wo de brɛ wo no se wo nya di enti wada na ama na di eja betu wọ́n mẹ́ka ahwẹ́ nkyerẹ́ wọ́n nẹ́nẹ́ wọ́n mood ní yẹ kama enti mente yẹ mihunu yẹ mihunu enti duru brẹ bi a nipa na wọ́n bẹ́ka asẹ́mu akyerẹ́ wọ́n no hwẹ́ ni yie sankọ̀fọ́ no wọ́n yẹ nipa a wọ́n bẹ́ ma ọ̀haw ní amani aba wabra bomu a sẹ́ wọ́n anyẹ very careful a wọ́n bẹ́ haw yàrá yẹ kúrò bẹ́tìmí àmú wọ́n yẹ bi kọ́sọ̀ wọ́n bẹ́ka asẹ́mu yẹ ọ̀fà asẹ́mu ní bi wọ́n bẹ́ ká kyerẹ́ wọ́n a wọ́n ní so tìmí kyerẹ́ wọ́n wani so timi chiru wotimi kura buhwe wabra na asem na enye dai entisa hweso obi be twa kwam na ka ye hwim ato afom akwalai na obi aso benabom ekoba kura na maame amane se ka ekum ne ba no maame ne te yare maame ne twa hwe ato aso na maame ne biri nya no osusu no no osusu no eso anye dai na entisa enti mesre se duru bra bi a agongonzafo omunya agongonza o na mo bebre ya mo so a ye be ka asem de a kire mo no munya hweyie ye wonsam bi wo ho no mada bi ara mpanimfo ye kwa awade ase we mu no kura de na ye ka no madani asem na ana da bi a wonam kwa na so ye yi konkonsa na sinchen omukro na ye yi anibra sinchen omo de na ye se ohun osu se we de se de no ho ofi obepema
on sa particular said the jamono to natade so obepema odwene sa wi afa na aye nko bra we pe opema Wofa de make won enya ko ba sa nipa no wadan ne tamfo ani asa agro enti na make sa wasese o sister dey said you see dress ko ba dey adwuma nko anu ye se wakwanye obi a osogu na no de hwede na ma bi na dwene ye de ekeka ko enti ekwa no won so to atade ye so bi ai so wa ho de mi kire me ka se me de ebi kwampo na eheda nya ayon na atimi no enti se wo so hu a ko pa ayon na atimi no ma o gina ho ka se me sew mani hu me sew enti na me ka me ka atwi bi me si ensanie enti of atina me ka se nipa wotamfo ana me ehu ye ho se obi a woni yesiri bi aso do yen da bi obo a wotwa uti ana woni wo sere enti aka nipa bi kuna ka da bia asantu wakasa bi wo yeti amaniem wo se apebiadifo na ne abomofo nam especially omo wo sika no sa sabafo no omo ye from India lapo omo ne esikafo nam no wo ye de wo bosi anwene wo fa especially abrochefo ne ba omo nam no say on be say wo no say wo mu via o masa aka say wo fa asoma si litiri modern me ne nam kura wa ma me hwe minimum bloche ni bi oba ne ho fe amene na ma na o kire man bi onware no say we na ni mu onyamo ofa hu se be ma bi say da okukuma hu se na se nka papa su ni kapre enso se de o fa na ho sister ne pe na ye di nkomo ne hu nipa ba ko nso ka ho and say we see aye na yere basa we go betete so wasese no aka de ato so aka de ato so me si akeka fo na waka wafa enipa nyo ya fanto ya gini mu se obi dia uzi weti bi na ko ofa enipa nye enipa ana nipa bia so bi no mo kan ko ye nipa bi tan na sister na yere kro no nim no omo na ekeka omo nam se na asem obi ka duafo na wo do fa de eka bibia nam se ma me pem kakra nye na me go ba bi obi die gira obi kra ti me heda tu na nisi wo so se wo yi die nti onna da soliati ya wo sa wo ne prade kwa ne wanya na wo konya asem o pade na de ne wanya obi konya asem kasa eti sa suban ne de ofa no kwasem ni nipa bi no mu amote sa amunyai cause san eni bere ne sa akeka no eni wo wuo nenam eni saye nenam e bia wo de agya baji wani so na wo beko na emom wo nchiri ma cause ni obi aso na aka na asem a ode wo ho beche wo obi wo ho no mu a wo sai no se dian ono so be se ubi de obeka na no atumu din akọ ne ba bi de obeka na no atumu na emom de o so won fanche de won fanche ipa sesa chese eni pa sesa mfiri ho de na de bebo isi do aye na de so cause de ekuta me nyo na ade ma me men pa bo sha me nyo na ade ma me e de na beka ho asem agwede adwuma no ya de bi antale agodo na ya tu di densinkani be ma ko ye densinkanta ba wusu ye bi wusu ye bi obu okra na ta na okoto ye ne kura no ni bo nya de bi ya wo chese ayo na atimi no madam fubi agudie mi ntwa wanu wono ne dia ne se osra no pa bebi ajekuma pensa na se no akogina da boutique enti no man ye yi no wono won fa ne nsa ntumo no na makire enti de obi aye no steady uja tu ma no no fa wono so atam enti de bia won ntala obeka soto no boutique wofa enti wodi hu ni kra so wodi hu ni ahu me ka se wo so abi before ni de 10 wo de 3 da bia wo ye ni neat a ehye wo no na ni so amre obi ani ne brother ya atamfo ma ye yanka se wo woni ni nyina na wo adwuma mu oye good wo higher level ama obi abu no won so seta ne pagya kakra e se de opeso wo yes wo ne me ye so yes wo ne me ye na brabo e mo gwen wo ko wonim efe o mo so nya na nko na adwuma ne nko so ne de ne ko so se san wo de no yo problem kwakoi ye na nko wotawo ye ne papa ye ne ye nwia kwa me despite me kata ma na oton kasa na mso me ton broni we socks e range wo papa no abere na adum tv ba na utv ama anga Sompa beba na ba na e koso asme na mba ya che na beba aduta mani pansesa na brabo ye boko ye nim ye montrase unwe bi koso nka pagya no bona baso ni ye nya sa no ma no obitimi sheda fa camera e ko bia ba na akotwetwa pictures mi ho se we nam ha wo wona na wona na so wai na so na wo be ye na so just wo ba ho be ye ete mo blanco yanim ba sa ni pa no wo so wanom san so atropia na wo san sire wo
ba wa kama no wey follow abroche for ba no di o ma na ga me kodi wa chi na kan kodi wa oso kodi wa chi bi this is a time makasa se mo me say on bo adam de abre no this is a time we will be what the wo ba be ka se ba cho wa what mo wadwum na mo bra obi be cho ade ai oti biase wo mpa doye mo bra obi be cho ade obi chede du obi chema na wale asai and no organization no ye ni pa suma si be ka se mi na sesen kai da me dwene wa jani kunu ti se na kwa ku kan se ne tie bia ne obabu okra na ade na ukwaye no ka na se ye obabu a wontimi sa no ma no pressure ana okọ baabi no se na ato no etu won kan che ne yire kwaguna no me fie kura ba akosi mine ne yire na shablo science ro to mo sha no nya akọ na ye business and sika nkomo e na ne ba no susu ozo mo woso ndi dede na ozo wosi fun abaye ko se wo kọ na ne yire dwin ni tim se oba na afrenti no ode ko ne ko mine de no onwene hwe tibi da meti abonten na oba na oye ye nkomo ye sika na obu nti se ye be ne dai ene kan so mfa we ni nso so progne nso na menyema no wadi di nkomo si ana me de meti se me de menim ne asi of course ro na soa ti me hu azo de abufu asi no aba lumba mpacho metia na me ko na me na e ko me dance ni and I'm so some media na head of my ba mti so so mfa bibi nso so sika bi nso so na mfa ne ma ne ma no za de uni za me yiri nim se manya ko me oba na efre be he ne oye wo soro ye tietie wo susu usi na no susu ye edu ba ye no e wo se wo ko e ma ne ba reality obabu a upie ba wada na uba ye sanke ya point 10 o'clock udu fie na onya akwa na kwa kubi kwa waja special na bibi wa wo yire na dan ko bi manadoro wo yire na dan se unyane no chese ote ko na panu oba hwe wanim sa ka se so obeka I love you too na me se odi alo nko a wonya abedru fie no no wada no odi enyane me nka je se meja ade me ko fa ba na sa akosa wo mpese obese ne na wo ba na ya fe no waba onim sa wo ba wo be hwe so wada sa no yes na no ma bi na mo na ma bi te oba bi twika we se ma ne di no nkonkon sa a jo ba ni bi ono de te ka we ma ye ne na mfom so ni bra oni be ma na bra wo kra de be ma bi so wu na wo bo no jobu game wan so ni mu ye na na mfom chese oni de chese odaka ni mu no won se dwan sa homa this is a time Nipa hwe ye uma bi o wadum wo wiska sa na okofa man bi from nowhere na sa amre man na wo vision for adum stores no na wo kan wa se wo diska be wuram na man na tia no afi de anche na ono na adwuma no call from na ya no aba store ho bi se na adwuma foforo na ne ku na ho obeba ho ni mu ana se adwendwen ne ku se oba ne sika na se no hwe oba ne ye na odwene ho no no awu wo yes ye sister ba okuni ku no fa Nipa sasa kwa Nipa sasa ya gogo ya Dr. Dance men kan Joseph Brana kache said odi kan ye no tumidika bra no won show ya le bi etete wo Dr. Dank be show amane ma akotote di ama tumidika ne Dr. Dank nkodi ensa wo sa eko eno na anu me kan se ekire ntopa eti kole nche no mo anu won show ne nya pum di na ne ma nkotote mfama ne number ne yabo 0244017556 ufre Dr. Danka obeje wo so na ne ma akotote di ama o say hack care mixture and hack care capsules seduri eboa ni padua ne pa yade bia etete ni padua mu no mesrew tutumidika na efa ahokodan wo na omo a na won hwew yade nko a wo pese emfiri wo so ma asumdie mra nko ade a ukotiri omo a wa ye mistake o number no omo wadwuma ne bi wo takorade ukọ ho a omo obi wo ho a ombehwe o kaso a omo adwuma ne bi wo ho ashaman adwuma ne bi wo ho omo won ba bi bebiri a ofre won number na obeto obo no ma chechira amane ma akotote di amawo temanso obesato omo nka wo ho kumase ha nso so obeto onka e wo ha intinu so fa number na fre 0240238310 0240238310 ofre mo mbejo so na niema akotote di amawo yaka cho se Sompa TV eboa na ya mo sika kese e de ato ho ndi mega cash lucky boss no batch of ahun shem na ne ma nkoto te mfama ye be tutwa bi ayetete na ma fo atwa ne yetete na no bi busam sam de mu amoto de ne mu beta di o hwe o ka se yire na nso nya din so awadi mu bo se 5000 cities 500 cities ne de ma na ne ma ekoto te e de ama batch number na eguso be dare *426
na wabo hash wabo star na wabo 6 hash na afi wapia atum dodo a obetwa no utiri ya ne nkunimdie na ebo abobo ano timpa chaw ye lucky na ebia na container na ha ne be pia free na watum abobo amane ma akotote obo he ba Asem nka nche ose fo bibi dura ya lehwe no ebra beda no obo ene omo bo adwuma papa obo omo na ye mema namu aduro no a ye frɛ no odin no obo na ye ona sa ye preke se pada osi broni ne nom bi ko pia na ye obo Mr. Doctor, do you have odin there? There's a ultimate broni no kura firi ade no enti frɛ omo na ne ma nkotote mfa mo number no 0257 472 ofrɛ omo a ombeje so na ne ma akotote ede ama tabita clinic Asem nka nche ose tumirikai na ebra won akache na omo a tabita wo bo adwuma papa tabita ze fa number na frɛ na me nka nche Cindy's Junction Sokoban kwane so ehwa na omo tabita number na 0202 347 647 0202 347 647 ofrɛ tabita ombeje so Lawson Beverages Asem nka nche ose papa Lawson wo bo adwuma on the delay mine ne buy no into oma losing mixture no oma delay mine into the open sa ye de bibiduro croding aya onom sanso sa ho ya de losing sanso na ne heba medicine so beboa na ne ma akotote de ama papa losing se friend was 0242133577 0242133577 friend ne nkonko ye no na Asem da pronso ye wi a na me ne enidaso wo ho heba center for akodin komo ana heba clinic for akodin komo anidaso wo ho na what is in wa abra anidaso wo so what is in anidaso it we na ye kan for anidaso said ya de ndi wa koduru bia anidaso obi antimi ansa kwa omo se anidaso wanko wa ena asia ya resedi ho ye beba ne doctor abetwetwe nkoma before no ne Asem da pono so no ano dene papa bi na ekwa wale na Asem eno yiri ntie ne anya age ne correct kwaku kesu emi heda me de tell ma amo amane papa bi oben me pa na ose wo ko wale na on de na wontim so ope virgin eno onya abusuan a omo ba ye virgin ampa sister na ye virgin wose ne ye da na one ne da ye koro no hu moja kakra si ye de tell no ya fante na hodi eminim ose wo wale ma me ni wi one ne tie no ana wonim se toilet yo so ba ne ko adwuma se adwuma toilet yo se de na white ko baaye ndi abasa o mu treat white na basa ono be man so ne na da so o treat bi ndi o mu nyina akwa doctor treat na o mu so condom so mpe so o mu ye mpa so adwuma na o mu disare se na ye nkope condom se be ya yade ni infection ento aso biom ne ye no maduro ne enko o mate ase o so ono no koto condom ne ba no awro no ho na wo be sha o ba ne gidane ne ko bonku dan ko wo se we de bete change no condom we de bete we no nye papa sa ebete papa nsi wana ne yam shin se virgin wo yisu we bi da be yo se ebete ana ye wale ye wa famati ko kumi de mi ja no sade wo se hunu condom mu pa se we bete ne de mina msusu so ebete yam so wo brame oba no so se da ada enye product wo adwama so enti on tibi ono no so ne ode ma na ho excuse kwaku case na no odene case na no metimi abem doctor kura abem doctor ya ko ne no na ye oba no kwa sorry okwa sorry e chire na me na ijire dabi oni sa vision dabi am so na he nkom woni sa ijire ba no so adom na ba no so so butu ye ka Asem ya chire wa wo ba ji adom na di uri am fa adom no so beka wa ku na ansa na ye ketu abi sawo uri enkomra ye enkomra ketu abi nyesa mu be defend o de wo hwem so ye ka we chire wa wo be okay me okay hey no kwa Asem se oba be ji on fa be mada ku de ti na bo advert David. Tie. Enka wonya papa sa chimsada. Ensha ya numi. Ya bo mu kwaku. Ano wuti bi fa nyina on kasa ya papa. Ano de. O ka na nyina we senso. Enfa nya wale. Yan komre fie for no kura so mtwan. O de yan komra. Mi mo bia. Sam hwene so be defend ma na call ne be bentem. Omumra. Ana. E ma no nyai. Mi mo bia one yire nenam. Ano mo hu oba fofo ba ma ne hu oba fofo bi na ne sabe ne toso os we oba no ne re akas we a wo hwe on say ne too much so jai hu atwintwam one ne na do nti obetima agira na na e shata no se hu atwintwam
me se nansam wo na kwaku papa no nienti a ogina we so papa nienti ogina we so kase enzo se nya enanya first time was so wale ne foforo na na okurum e na okoto pant dozen na dozen na ye one kara e na ode bre so oba ne so mo se na wanse sem ga kara bre me one kara so be man kofo aka se me pant e baako e no se e wasni mu ade bere na obi akoka jo se obesi ala ne na wo si da ne ga ne nkomo ye onyo baby ana oro ya no me se wo pa ye nkome na asem wo yi be man wo gina so ja enye ye komla Dr. Bato bia god ye nyako pado mo na so radio ya de o eri daso wo heba center mo bo adwuma eno correct mo bo adwuma emse 2024 ye be kofi adanse ana eba mo frɛ maame bi kura do heda pɛ me am number frame say baby amoka no nya agudie kura o se na minim sɛ me ko no ye de asoso ne ade but yenye ne sama obanu maduro wo ze otwa no wani ne so da ho e kire adwuma pa mo bɔ no ye ni nkomo kakra ani da so medase nyankopɔn so enhyira onso obo adwuma as a Sompa TV platform kese yes ai kwa chiri nti sɛ onya akonya na wotena so ana ɛsɛ nyame na ɛsɛ odana se sanete na ani da so o he back clinic de sɛ na de bia ye ka no no kredie titiru eni edidi juma ewo ho no sɛ wo ba na ye ntumi a ye beka e dia kyerɛ na sedan kan wade sɛ de din ma yen kora no wade enam yen so ema ahoto eba nti wo a wo ani yare titiru wani no dodo na kwa nim sɛ ni yare ye wo ni e de ba dodo na enim na yara mi pesi mi bisa sɛ ni wakwa yare sabia ni aka kye ne sɛ ete ewo na ni so no na doctor na ka kye nse je do we fagu ani so no aya wo misa doctor nse doctor edo na asem mfangu mani so no be ma etena kwa na obeka kye se da bi adentia etene wa akire e wo se wo de edo we gu ani so na enyini se ne be a metuma ye operation dodo se na ye operation e besi ne omoda so hu na de clear eno no enti doctor wo bie ma adwum kakra obi anya complain se nani a ani ni nyini nensa na chi debi unya kan se nani a o start hospital abun se o koba later na su ye ni bisi later abun se afedi ani ne ye kokko later abun se yakoye operation afebu wanza ajegon no de kwa no be say etekra ne ba wani so a na se pressure enso e wani so no epija kakra bia okoyo surgery kwa na wase ni panani wow nani omfe che se wo hu na de bia 6 months akosra 1 year ni be sa say oh inti yen say obi adwuma but no krenam NMD kan bisa doctor ni say doctor edria me di gu mani si abama mani ne etena kwa na okay o kan no di assign ade bi wa ye ntu anamo ena say wo pa ayaresa e wo wani na utu anamo wa ayaresa ba sabia ba ko okwa na say wunya ensesan bia breki o se san won sa onya mfum so yes wo de brain da so hair back clinic na ne e meto ntia okay for wani area ne bra ani ne ho mo de moto ntia ye to ntia wo wo de bra on se ne yare enti no obi betumi ne yonko kra bonsa ho na won hu se won obi atwam na aye ndokwa adan a agya ni mu ahume ono ampa nso watwam agya ni mu ani ne hu obi kra bakra na ase wabo no monsa na ordination na odi asia na ni yare enti bebrebe na kra na sanka ato onum a hwe se ne wasi ato fefe nanso no mekas me hu se nipa tons me hu nanim obi kra timi ka se me hu se bibi tiwo wo nipa na wo so ye bibi enye ono ade ohu na wo ka obi so ti hu ba akofo nse 10 na bebre ohwe ade kwa na atu abom obi ani timi tutu no na eni ja eprunsuo obi ona na etwa ene da nani so ade ntia etene ese e wo nani so ene wakakọ ye operation na chi no ya mani no mani de gu nani so afide akwakoda na etwa ene wo nani so to so hwe nani kosua na tuntum no afebun se asa ehuhuru wow eni yare na edoso ya na ahometen so enima kora na enimo pani doctor nim so wani ti man yesa ne wabodam sanete me nana em yasa men hu muntam na me nana ani na wakobobo a mapon a wo ba no wonzu wose sabo egogu bwaje
nti wo mbo we waso mu nyina ba fia nkura wo mbegu ha ye dedede no mbe me se mo nsan na me ba wo me so no oto abo ne ba se me pie no wo de me na ye 1000 me sinsu na ba bebre do ni se bofo na ma so mo a me do mo ba fie glaucoma honsunsu aso ni bi no wow eni yare etumi ema wani efra kra na ete eye pressure and a glaucoma wow ya ka glaucoma na pressure wo wani so abroso okay sani eni ni pe no abroso no eni ya ka se wanya glaucoma broni pe bi IOU eno no eya ade a chese esi emie ewo senka emu ebie na nka nsuo timi di mu afurusane eni moja ba de na si ntumo si nani kosua ntuntum no nye ode be hunu ade no asi ntumo se nchen na se diboa no ti wo hwa ade abon se waye sei enye ono a ompa nani no ehunu hwe wow ona bo eni yare eya na kobi ntumi enka se mani be say de enka masonsi na areho bebrebe fi se wani so ni osuma atade a wo de hye ti sei emu ntutu ye ti sei ensuo kura kwakofa anom kura na ti sei se bibi wom se bibi nim winim ehe na wo tutu nan na wakọ ni nyina ye wani wo de edum kania nansen kura no wona wabontia na wo de ma hwe wa wo si wani ye no wan hwe ya na do ti akwa pim bibi na fa tutu obi a owo eniyare enu nti na Dr. Elder Osu o say se nipadua ne enwu ya 2025 ontina ho emma wani enwu wo de fo ni yare ne ebra say ye te eye pressure eye pterygium eye myopia eye glaucoma wo de eye din a o so de fabra say infection kwa na mu wani hawa ba ho a fa wani yare ne bra se wo so mu woduro ba mu woduro se ye pania so ne be wo ho ne be wo pania manako and that's why her back clinic adance na no odin anodin is na say doma e ba ho no o mate adwumari e o mate ne nka ana wo hunu say ampa ye tumi ye ne ye ne ye mu da munzo ye da munzo hospital bia obatie bia na bra yem fa dro munzo ti mu de na ye unique bia je say oh no ni na ne say broni fe bi optic nerves and a retinal blood vessel e de nsu be fam de moja be fam nerves nso na sha se fi oni onase e na ba optic nerves nso wo watiko tinyembo enipa etiko no se pressure ne toss na se ese bo ma bo se ejaniti pae kese entini mu sisi na se ese ne ntumi enya adwuma yi a eno na be mu anya ete no ana glaucoma no ti se wo no maduro no ebiebie wu ntini nim entini bi emu asisie no mo nse edro ne ebiebie mu enya biemu pe ne emu da ho no ma mo nse wani na hyase na eye adwuma numbers ne enie 0559 9012 34 isisu bio 0559 90 12 34 and I say 0596 19 88 84 ebio 0596 19 88 84 ye kira kwanso nie asante mantem ha de ye kwada so estate ye ne estate aban school no ene bo ho pepepe wana etiemi ana ehwe me free sunwane ekwan so emra mesi eye sofolai onya si wo sofolai a ka esiwo a epai patase ana se santase onfro saka ne bi sima mienu ana miensa ne wadru ni ntino onka nche driver ni no ana mate ni se obesi baabi amba bebo so yin baabi miensa ba ni nyina na osi ho no ma otumi ba ya so ye ho onka se obesi eye brother man ana se estate junction baabi a ye ton car no ye ton cars no ana se ye horo cars no ana se onka se obesi police depot baabi a ye horo car no ana se ye ton cars no eho nyina osi a onfen ana se omisa akwarakra se oba anidaso wo herbal clinic baabi a omudi abibiduro etu eniyare asen oba ho akrankra be kire no ana se wo a wo hwe me ana wotie me efri eye oboase kwanso no me pa chobra besi eye santase ana se santase run about se wo si a ka esi wono ma epai sofulai frosaka no na ka chi mate ni se obesi eye estate junction ana se police depot bebi e ro car no ana se brother man obesi wo osiwa fernando ide atudwa no ana se bisa obi ase oba anidaso wo ho herbal clinic bebi omde bibiduro kan etu eniyare ase no oba o
baby a utie mi ana wo hwe mi firi nsama mohodi a eno nche se unya ka ema ya so ye wo de bra besi eye otu kejeti Dubai okay mpanche mi PZ wono baby a na otumfo ne run about ne wona ha uduru opa wo so padum PZ se ne waka no me pa che kwada so estate anase patase station honom no unya duru ope car edu ne so a eba kwada so estate no wo de opa frame anase catch driver ni se oba anida so wo ho heba clinic kwada so estate baby omde ahama duru esa eniyaren eho na oba ment na ho emma wani no enye o se no na du be kowuom se wunhia ne obebo a na so ho eden bra soye na ne emeto ntia yati se woni no boni beka se aka 1% kra na ye show bo se enida so ho more than 99 beka ho wakoye operation e bia wanti ye nkantem wakoye operation and operation na chi no so no wani no efoma na eba onim se obi tumi di aduro agunani so ache o sha se de aduro na agunani so ohunu ade kakra ono atumi kodware bo sha se de gu so no afide ontumi enye bibibia bi bebre nanso nim se siche yare etumi kofa glaucoma ba okay bebre nanso nim se pressure etuko kofa en yare nso ba anase stroke anase ulcer anase hypertension okay bebre na nim se etumi de ba na bebre nanso nim se infection so etumi e de en yare ba it onnen na en ya no onim baby e free ne dia ne se wafa edo no ade guso na se ulcer na kofa ba ya edo na ntiti ulcer emko asiche yare na kofa ba ya your type 1 and your type 2 okay emu de hin na kofa ni yare ba onim nanso ba ya so ho no ma your doctors akukudam e wo ho no branye yenhwehwemu emfama na baby bia ekokofa yare n ba ye tu ase ama won so ho ato ne mun kai hunu se asiche yare ye ntu ase sana pressure ye ntu ase ye mane ba form se ne nipadua na esit epe na wani so enso ato numbers ni bio ansa na mapejami mu okay 0596 19 88 84 Mrs. Bio 0596 19 88 84 and I say 0559 90 12 34 0559 90 12 34 ena enye eniyare so nko ene yesawo ya so ye ho no apart from etwere edam ena ade bi ya ka nyina yesa okay enti fa wo haw bra ni yin hwehwemu ni ehu de kofa wani yare ne ba na se wo haw yare ne eba ya beto so no fa bra ye show bo se enida so e wo ho e ma obia okay doctor chirima edam na monsa ena etwere ena jimi waka yensa ntu yale sa yale na menko ena be ena be yesu muntu obi anya no na ade ni pade na ko no ayi firi mpebi eno anu doctor nyame nshira onka no onye okase na me hu mega cash na me bisa se eno so wini a ye te tax bia na ye ha bia na firi e naso bibia be bai doctor nyame nka that's an evese shi aso amano aye kama pa ye kwakwa ya nim ye yotententu ba afo ebo ye ntaba mu ye nam so ye saso nam fom aha ne Sompa Asem Mpe Nipa no osisiri priest ye obi sisu asisiri bisasa monsam kra ne bawu abrabo na ye bon men transem obi wuro ka wamfam fo wabati ye wuro opimso otumfo se tu asante hene wonde kan asem se memma wutuo ba ko a wo batu hunu na ma memfa no kure nsie firi se tuo to ba ko pe na kukwabena ne na ebi kura na osusu se wukura bi na anim ne hye mesum ase ntimi hia wa meka no kura nsa de trade ya kyew na mpu se nam so matuo kame na mekwa a na hunu se mi jadi mpa na metu anamon pa ne senti no ebustu asante ne akamfo am ye hia wa no kura se ye ka kyew no ye be ka kyew no akon anim sanso na mgidi se obi a wo hwe bi aso te nti ha no ye tena se no na ha ye deye pa na ha aye deye pa te se ne no empire ebedwa bibia bebom sesie ye wo se ye hwena ye kasafa won ye kokko ye nim yes obi ayira obi bakọ ama ne papa ni abre papa na ni da kokko mu a se ye nyina ye boa no ma ne nsatimi eka ne ba na hwese
wakɔ ya ben mu de ye police no owie saa no so ana se Sompa Asem Mpe Nipa ha na hwehwe wo nti no na se ohwehwe mfidie no mu nya se ha na wo so de eba beda ye ne ye hwehwe de ma no na mpa nso so no awurade ada ma nti ye be hu ama asomdue aye nyame madia papa mpacho bibi aboko de mi adom mpacho fra wo say mpacho fra mi o justice upon bawu justice free mi fra kuna samai wo ti wona free ba ni dabi okay mi kro pa ni aguna samai but meti ase ya o ti kumasi ya kumasi bro no beso jinya ase na hinso me kwa so anya hinso jinya ase de me kwa so top key ho no wo hye nyame nshira papa de na etete de na do nam me pacho de dikan na wo kan bi se me ba but o ye minua okay minua ketwa okay kafra na waira if me meda no that's on the 4th and yes or kwasora boy SD ni okay or ti don pass up prabo ti prabo SD church no okay and you yes or kwasora ba oko ahinsan church and if you want ma fi okay and am I pe no wadi mfie sai wadi mfie aduasa ba ko 31 years pachwane and no free fie no so wadi sai enye ni na otwe ni na otwe ese channel na otwe channel mo na otwe Saturday na otwe okay that's the last week Saturday no yeah pachwane oya adwuma be pachwa nurse ni na otwe say ebepo usuna eman station okay ndisi ale na onyan start adwuma be bia we nurse na ya onyan start we obi 2021 okay na ba sa wakọ asole ho me de bibia akoto a ye bu bia pe na mai okay uko manga se bia nhyiamu bi meeting bi omkɔhye ba bia bomba ye kakra bi na e bia onkra mo na mo hwehwe ni ba cho sere me kan no okɔ do pass aprabo na that Saturday no o ye se okɔ ahinsan na ahinsan fo no di adance se o mu hu no sense oba ye na o mo to dwom no na nyom to no mu no sere na o si to dwom no mo hu se bi pa fro abademo enti dan do mo hu no na ompo asore no mani ama no so ba bi o fa bio okay e ba cho mani nsan woni o problem kakra so oni ni wo fie otum se ne nsam nsisi so tim se wo ma na wo swa no e na onya problem ka na o Jesus no okay na nyame adom ne ho ato no ama wa ma wie SS make say wo ye nasi ni okọ next training so awie okay onya problem bi te sen na wo adwumi ade kakra okay na say high fever okay na ni Fred ye ma biem da bi inshallah ma bi o sa okay o de bia o fie wa bi o peso ko bi okoba until that Saturday no o yes o kwa sorry ko we kranka na bi o kwa sorry kwa no say you do say am ye kan ya komkroma hu say wonya problem ni kra sada okay wow arahu ni din de say if na David Aduchu yabasira busunya etie Sompa Asem Mpe Nipa numere se abrandie ni munyamfo odawo yi nurse fo amone ni ko school mu hunu no mahu asori awoko SD asori megidi ye se mahu nanim saana namfo amwo no bro no a wote sofo munyina mahu nanim dua yabasira se moni atwa no so ba bibia empo afro ka bi na mahu se otena ka bi na ni form si no antimi ankoso sana obi nim ka no mum namba no mama yaso ate obi ahunu so ne namfo bi etum pasa bi nso so a na firi wo yehunu bi mama yaso ate mo hu so gigina me yam ya bi nso so a na mama yaso ate ni ndia mbusa se mpempi so obi ani afia duru se yaso obeyira no sanya wudifo na beche no a na sabe wo wadwene mu hawo eno na mo firi fie tefa so sa no a eno no atimi ko chinchi na wo hwe no ba no namba bia na wo beto no nyesa ade a na wo ya kodi nipa bonfo nsem ko age we de dene so be firi fie no hunu kwan enko fie te ba ne sa na miyenu ni nyina ya asefem sem ko be no a aya asefem sem ko ba za wudifo nso so a eno nso so aya asefem sem te yesere urade e de ama ne wabusuan se yensa be sa kan yenu asumdue mu a boni bia meta echi eno na ya na awe mpacho so obi atene nka na wa frɛ number na egu ase no mpacho pa na ye de wabaso body enso amount number na 0243 585 878 0243 58 58
78 the panti ma remfi 0243 58 58 78 anase 0552 09 55 93 0552 09 55 93 ofra number we mu bia ye beje so na yabo abaso sronko kura so because abusuya bi eni ayomo ya nyame pa awurade anku ya china eni wika abrante ni munyamfo efirifie akosku akwa akire kakra sade abusuya ka no ne ho atono anesa because ache se no na asa ababiem yentimi nchire sesei se enye no nso so a nipa bonfo bi nsa na aka no ana wono na akwahye kokom ba bi bo ne mpaye bi mpo ene bi wankra fie na yemhyehye aba mesre mo amone ne bo mpaye no otumani na muhu na monka ntense abusua hia no na asumdie entimra mepacho ne oba na te waware pacha de waware ono nko anete pacha ne pacha picture we o prefie no na o shatare na chewe oh okay atare na ehye ni cha na ehye no so no oh okay okodo yi sa mfonyini yeah no wa yi wo but ada o prefie no we na odi o prefie okay okay wow areho erade moaye na sompa ahefo nso moaye ye de yagidi ya ye bi pen na yegususu ayeye erade na ya na nam yeso yesa ndi obi biara wo hwe sompa na ohunu sa abranti ya ne mfonyini da sompa chew wayi asotiri na abasobode a wose fata no na ye de amawo na yetimi akon kwaku ayareho oguga ka me busha sem se ye nwa pani kasa no o se nene week okwa sorry na atade ye hye o kira ne week okwa sorry ba no be change no sha atale ya na se we no de kwa sorry ana na muzem se watwa picture we bi da wadada ba da na opie na no hye sa atade kuro no da wadada okọ na sin training no na se o twa no ye national service na da opie no do ne ofa we na hye na o do opie no wansa ma bio Saturday no ha ana wo ka bibi se enwom to no sesan na wo se na na se ne wo ye ni na wo se no ani da na ati afa ai aha med na we are 2021 no we school na what na fia today bia na o complain about say ha say no na ma asa akọ father da na ba yeah ti aso no so okọ no nkwa ne koye ono nkwa no koye no kwa na okọ aso de wo aprabo ntini ni koye nyanum say aprabo ho no okọ ogwe na de ne statifra aso ro kwazi evo no mo de wo hye na yehu omu ne ntempa enti sata ma na nyom ne hye no emse ye pon ye no ho na ne krake ye ti sanka ono obi ne koye de a koye ne ne ba fie omu kura asem so mo nyom se enti to okwa asore no say ya no change gra na so mo so bua ne kakra sa na sanko mo bua ne kakra but all the same no obi ani wa wayira anase ye pena oba ha bigidi se menhu mu no ye hu no ye mompa na ebe hu no na chese we life na na de ha dwen ne se spirit wo ba ni paso sa wo ba bi kwa no nam kwan hu sa wo ba won na se be ni wa efi bi so hu eno kwa de hu na se je wa fa wade na areho se nipa wa kosuku ono susu se bebianko wa kwa drink wanya adwuma ti ahomte ene pressure nti ene chesa abafa na dwen mu sa ya besre obi obehu opani bia no ye hwe no na megidi ye se kwaku ahawa bese ne fie ha bia ye bebie phone line kra wo hokre be hu na ni ne channel ba wo je nkrofo mu tie no omo nampa ya me do mo ye adwuma duwe kra ye de abetu dwa yi ubo nse nyame ampata ye bebie phone line na se be ye adwuma no obi se me hu ne ya ampa nso na spirit bo nso ye lidi nipa no o kana se mi se no de nipa na eko to be kwa so wa ubedru ese o no ne na ma sesi ya hu da nyame emu asesa no man de FD na je mo na transe nti de na tie fo so mo ye brante fefefe je hwe ma na nye kwasa because opani ba na o se en nkwara brim na am se high fever ne ade ade eno ye van ko se se no na ayesa e van ko se be banka badada so ate ye nyina high fever kwagwe bi anje oda me de me kekan jo nyina tugui so ate ase nti e ma sa ya re ne nyobi ana chi no baba ya nyankopon shana wa bai de wati ube hunu ye mompa ese ebe hunu no na eno mai kama
na de tin de ana ha dwene se baba bi se ye na san kwa keka because me ka me nwa bi me papa nwa baba ko onu ne de na keka na okoten obi ka satan na krofo tutu ka mu tape no oh ko friends alaba ne ade omu wie ne kura na na omo fort because na nkrofo no all the time na manfo wie omu ka mu tape so ko wura no mu sha krofo no mu ja ne kwan so on ti nshanka rade say yebe hunu na na se beti asempa no na mo nsaka ma de na ja mo ma kwan a e bi fa so se mo ye nya ne wie na se no man ko ya ye won krofo bebira mo wa fide so a o mo bo ahunhun fam ene honam fam bi aba fine why za ba na ya bo agudi pole na ofa me da se na okwasem no duru ma bi ofa ya na ya rehosem o e ma ne no so ne bi yira me ma ne no so ne bi bi so yira ese ya cha momo se yebe obi abenya 77 na no kwa je mesan we me so dai mi ko sunsu mi wiase ye obi abenya 99 na se bi so afiri mu na je bi afiri mu na je se ebenya sei ofa no kwasem ni tumi e pam ni pa firi fie de ni si abonten we tumi ani tiri mo odin tumi a opam ni pa e de ni firi fie de ni si abonten gu nani mu ase made wo ye bia wo hunu seye ana senye chishenta de fin no gata mu nsuo no ne ade de no kwasem ni wo ye tumi ani tiri mu odin ye sere nyankopon se tumi ni ko mpam ni firi nipa emukura ranka nipa nya asundwie ko de onko ni senti ni se ye nua ai mi bra yi kire se onua ba me se usane ne ma bi an heda nko yi ama ni nipa dua ne se be na dwene mu ana nam so ama nyankopon aye na dom kra ma wanyini ka obi krachi ni aka obi na sin training wo be ye adwuma hwede asi na de me di ho ya kakra ne ba bi a okoye na ansa na opie frifie no asori no so on se sabi yo me wa hai na nyame mfa sa ama nyame kura mpemu no ofama betena ha na abusa me question said ye na ye kan na sabi afu mu kwa so asem a aso ofama mu hu se no umom nya ke bayiro ai agudi na dai ye bayiro e nu bayo wa kipi wa ofa abusa asem yi na ha na nam yi tina se nka sorry fo ne kwa bi so ko mu so timi se ne ma heda nko ma ka cho se church nya adwuma o mo ye no ni nyina achi how bad ya fa skaba o so ho ba ni nyina achi nya hwe de nyame pe no ye nanso minim se nyame nti enya bedru ya fidi kesi yesu de we de se ya kakre aprabo dem sa to nsu kwa mu ha da bia na meboa o nyame nti ye behu no nyame nti ye behu no enti yesre ye tiefo ne ahwefo ne adofo a mo wo mo antem ho se mo dawro ma ye nua ba man wa firifie ko be na wotwe abusua hwehwe no ye hu no se bia obi ahu se bia wote ba bia we nya kwa ye se ya se ha no obetena ha sa se nya tene nso fa so a ene na kire se awe onam kwa so enti ye besre se madawro ma yetiefo enim se Sompa de no kwasem ni ekwachiri ebi nso ma ha wa bra ye hu ni pakoro be kai agye bi ana ne de wo ebisa no ma anye he ya ma mi betena ha su ye ahomache e na ofre producer se akola no ma ye dai o ma hu no ntimi gidi se nyankopon ebe ya adom ama ye hu ye nua ba mai nyame fa ne nsan so kora anka na nka ne entete na ni so na nka wo mra fie eti mesra busuan se madawro ma oba ma mu nya ne sai se mu se kane no de na osua batenan de ade na benyini na se bi efie kura na mode ne bekọ a menya hwe se be mo ya be ya sa tifo na bi etisa aha but mompa bibi na monye dai momfa nye no ana se mompa baabi na momfa ne nko ana mompa obi obetini aso ni mu na sabrante etise ipa de no kwasem ni na busua beje ni mu ama na sai de in fact enya de beboa ti yesre otumfo nyankopon se wo hu ye nyina ye mobo wonfa ne nsanka ye nua ba mai na ye hu ne fa asomdwe emra ofa oba de oba abrantie ne bofu panyina o hwa Asem Mpe Nipa so de ne sabe 2 case ne so na ne ma akotote ebi kwa mo sum na tiko akofi yen sere se ni hunu no de oyeda ya ebe hunu no yen sere se nko ye bone kwa so no ne ade esisi e wose ewe na nyesa ni hunu de so watinko won tinko mu ebe hunu ntini yesere awrade se obedum aboa nanka yebeti asem de mu na ayi nshira de amaye nyina na nso wo kra ne wani da so onya na Sompa Asem Mpe Nipa mu no na etimasipi ne akon akoye nim muze wo passion no ne awreho kakra nso wo se be ma pa be dutu anamo se ni nua no ya na ye bibi oho nti awrade mepo na wa so kra anya fit odi ase nti awrade emwa nti awrade nhwe sa de so na
Mohana my effect come up. That's it. The system I see and Sana my judgment so dear. Nanyami Mama. Brother Foster, there will be a radio station be effect. About body and nature go. Brother Foster and any to say your manner, oh visionary, the idea no. No other than architect to Timber would know why be for the BB Abel. Intinyamishan will be an Onyankes. Papa, our number be why I am fan 2000. Maybe an amount so much as them then. Pato 0241 0241 50 26 40 0241 50 26 40 Obia so bit my friends wo hu na se went man frɛ and see a producers line so a o frɛ papa na mu so na aka kye na on be hira no mada wase papa o to wonya fit sa o sɔre ya bo nse na honya di na ne nua nso so di we bebo mu a ensem bebre di emu ano na yembe pa awre ho a wo na koma mu na agya wo sere a ho nhira beto ye nyina so abobo an papa na me nhira wat ma abonto ye mu ai about the right place nusi nso le no ati asem de why Kwagu what's the pant in the calabar will be a becan say na face also no condom ne bete we ne nya papa ni bia asem yi utimi se yanko computer so de de mra sisi ba yanko mra sisi ngahui ja no peso ja oba no 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo simu na fa wo nasia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ose ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha enya mo ne enya sepetwa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nko a wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wotimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so ko abrochi Kwaku, afeina mebeko. Menkata krani. Eh, ani me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adornment akwanto aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and se visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra so Omo Nation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahumacho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18+ only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. No make a kana me no mo. She e yen san ye fani piase abeg ama so. Piase. Ane piase yen safo fro kra. A wodi awio ne lekọ na afra. Wonim sa no.
odi nubra ne hahama na se egu yemu a de so pusu nunum na wate ne pampan no wate ne dan kasa wotimi de se go dwemo bia se ansade ewo ho na se wonum nso a ni hwa no ayaso nkokra tina wuni bia se wo agure sa pepepe ene chemi na min chemi pianse san eye na ewo ba hodo bia yeton nsade ne ewo ho etufo nkodom peace ventures a ewo boase fresa na mesi edidi sui 0557758431 and 0270258138 Piase Cheri Nami Cheri Numnyansem won too many pa when fie dun watwe ensasa apimfo nom FD agedwade nkratoyi atum FD agedwade nkratoyi atum dia na ne piase fo na ese ye kanjo ze bites we no abedwa so a ubedi fufu na nyina ye tie sompa amonkoso ntie sompa ha na wo se muti ha na nsempa ne wo enti wutie sompa no so na no piase nsa no eguso ebo adwuma pa waso beti fufu no bi amene na akoyie di ama we piase bites no a odi atibina no nombisa wonum wie na akotena duane wa be filipa den so se de omasi aye no wotie haban nso wo mahu za abani piase se men kanto ze fa number we na fere opedo do atu aton ana opebi a hye no anom no maako na de adidi nkakra nso a number no 0270258138 0270258138 fia piase fo na omoma won sapa nom na niema enko tote emfa ema agudi apolina asem na asefim papa no wale oba no an okoto pant dozen one color oba na asem otimi ka kire papa na ase kala ba ko pa akoto be mu obi akase mini pant me pant nyina aye one pe Sompa FM ni gurusu ana no ko dae afedi ebiem obe ya konya white be ma si ye ntriti ye wo na akono aba ene ye mpe condom fa mo ye ho ba ne ye nye ba ko bi na ekwa afedi akono woro be ma ekoto condom ba ko ne yiri nim so sa no ba no de be kire oba na wasem ba cho type in dia anwodi nim ebete etia ebe se nya infection no ntino ebe jai ne ko pe foforo be ma no se dabi ne niam bi ye strange on seven na wonim no asesisi wa fa nachi bible so say emfa chiri nkwan ye didi aware nto ne wu jan yakọ oba nso pese o try convince say ne sa na tie na ai condom ne de say ye bo advert o tibi ne ade nti no hu say nye strong ne ade agudi oni abema na we ato no afutu be ofa ida say kakra me kan kire me nua abema say we nwu awade ai say onu yiriti na say makoto panties dozen one color de bekwase muni ye nyina ye tie sompa ye nhye one color no kre panties no kra no say okoto ne dozen na ye wo mu separate ye obi wo ho no mo hu say colors ni we so colors ni it one color na say so no be ma bia color no na ne fe na nti say black and o yire e be sha dress black say the whole year e yo na to abeto na say wo so beto na me hye da bitie o tie nkomo ni yo mi tie ofa wow woduwe wow to pant mi am to man na me be mama ko hunu ne ye me fe na days na me say color black ye me fe panty me to days ni nyina abro en je say wo ntim goto color foforo edi ada na abeka ache me ne say ne o sa kan no kura na ye ya wo say obi be hu akasa me panty ye wan wan kwa na e ko woro won go hunu say panty ni ye say oba wale fo o da bi ofa anya ne say ase wo ko run dress akire obi na ne obi be na hu say what dress one color wo bi be say drum maybe any obi a share dress ma ko a wosi what you say ya share 1 week and 2 weeks na ya say na ya si na ya dia hata wiem enti ya bana black na doso a ye be hu so obi to doso wa na pe color black en nsan ganya bi o da bi tie colors no ai cause panties na ya colors ma kono ba e ya akono akono no de mama o de akono ne ma hwan me de akono ne ma mi kunu na me a o de mama ne si we na me pe wa ne se so me share so mi aso bi feel say na de me dress mu na ma de ache mi de e ya kama okay ano me de ache o enye case bia mo defend afezo we will problem ye nyina we infection ye boy ho ban ne ye di ba ko ne ye koto ayi ba ase condom we su ni ahoden e beti papa no ani mi share no hu sa me ye virgin ana me wa ohunu sa me ye virgin me nka be ma dia ababunu kama te se me ana woni sa dia metie oni matena na infection ye nkonya awai infection dia say we aduma onim ube okay na say no ya me fa say infection ya yi bia nya infection sa
Ani akọ hospital na doctor say entry. Ya mama dro na mu titi. Ti mu titi ni na tie Sompa. Kura na awotwe bi edi mienu. Doctor so ama yeboso me miensa nya ya betimi. Ti na sa na tie de se kopa rubber bi ne ede mo ye baako. Sa na tie. Na dada akoto bi. Na dada mom nim se ma me ye beje ma me nim so. Na ono akoto bi. Ya me hwere mu se me dada na ehunu se o we ye ye papa. Anya bone so awofa. Sa na de condom de ye nya de ye ho advert bebrebe kwa. Enti ebia me hwe ya ne me hwe sa de thickness no sitie na mem ti se emu oha ebia papa so de emu odu kakra de make an wati asenti papa we de wada roma emu oha dodo nti ge pe de emu odu enya fonso Wofa fonso anim enti me nua ba ma wada roma we egu awade enye ye wo yere wo Mr. Anthony tie Mr. Anthony tie efutu ya de ma wo wo yere won so wa jatani how to get so yere won kofa wachi nkotwe mpona ene condom ye bo hu da wuro tan bia ebi wo ejo mo be chechim se we ndi oye etimete wan na bo da wuro pa ga se me condom ma ya be da so etimete obi product ye on timi me advert se we fa chire ni obi aye bi pen ni o ade na ti a so wa he wa fa chire ni obi akoye dai onu obi anya hwe obe won kobo adwaman won koye hwe na emom se wo so de chire no enye so ba ya ojaki ya no de she ho no de ba no si we die mu ha agudie ma poso wa yi mafiri enkomo no emzo ya akwan no kon wo pese mu bu mfa so kwaku ya nko asem no asa emu ya mu ade wonim bibi akuma menka shembe ncho ewi ase na ewo no ewo kwan obi a shifa na sem shifa obi pemanso obi mpemanso yete wetu obi o ha okoto se na yire obi eda na so fa na ade ekoye because of odonti ye ekoswe ene wiase na ewo no akenkan any TV show advert obi anim ye na yetu ekwaku to hyehyehye mama 100 million se kokrom koto shirt bremia ye nyina ye tie Sompa ka be kuma koto tale abreme mi bu mfuda obi won so apama no 100 million no nwura nkwa na ode bebrem iti wiase na ewo obi a ne the way ya ye di kan Panties no mimi tuwe se me kofie bim tiwo ana mi wo fie na sese bim preduasa oba amene ne temo so sisi panties na different color ya na ese snow bi ato agu me so e me fe pa panta ya one color de me nyinni se wo papa no se friends so one kancha of Anthony so no so koton one color onu so amwa wo bo akoko no na me wa kofie bi no be awon matentente whiteness as anefe ko bobo white fine pa ko so ready na test wo be si white long dabi panty de obesia pink wom black wom white wom blue wom multicolors Sompa FM na yefe no nto kwakumeba obeko okay pant no wanya de edika chance ade no wanya ne colors amre but for you to say obemu obi ahunu say me pant ye color ba ko no kwakuhwe na say design na wo sa Kevin atawe ne de Kevin be kofie 2 weeks so kwakwe etwe o de kwakwe ade wi se kwa red ngwa nke ni ye kwa nke ni ba tie ye hwa de o nyamia mpata wo chena obi koto one color de akomane dabi point one color de ento ma ye select ade ni guo select guo Jason obi tim koto white ngo kwa black ngo koto group ke ya de frafra kwa kuto bi acha na ya de frafra wo de emfa ne se wo de okoye no amfrafra ma ono de otusu se white no pe ene aye de ama am si so ba no ba o mpe oba ne kasa wo betima ka chen se ade no am tom frafra ma ye nka chen se edi ubeye no obi akasa me pant ye ba ko obi bey o ni asem obi bey ye wo oba bi wo hono mo obi bey o si pant o sha panta olodugo no wa si ni nyina ene oba bi so won so a wo si ya o no wa si no hatam na se ni hata ye hu kwakoi me si se obesi ba ko obesi ni nyina o pante bom de ye one color de ye nto ma mejitum no obi no oba matis ka ye onwa de kem se obi be ka so pante ye ba ko pe obi ben yata ye kasa no ye di asama di ka nka so obi ye da etime nwina asam to so obi kura betima kemu a yate yi asore dem obi wa na tade no aye ba ko kwakuri ma te wona ase sese wase condom no so beti condom no eno so yate yi me ubusam condom different cancer me hu de ye ne de enye me nkwa nya me nkwa ne wo de hu na ye se hu
because why you adwuma why you adwuma pen woni wo be ba be de wonye adwuma pen na be no kro afa bi pen akoto ade woni ba no ko ade no sebe de ye virgin asem no won no wa hu ya fede be bi edu ohunu ye no ba sie no because of niam bi because di kan bro pan do aka se because of ya de ni nti oba ne prevent say we de bete na ye na uzo we bete oh kwaku na that very ya tira condom we de mu kwaku ya tie ensa ya mo adverti ebu ensa we de club we de ye ni club mienu your club ba ko ene ye wa ensa foforo eti me de ntia me kasa me pesa me ma ko bo ensa bidi club na menu mienu dabi club na ye na ma ya no so enti no se ye ka club a na se me pa me ko fa ensa bi e fa me twa club mpoa na maame na yede no ope da bai o de ko ye dai asem ni nie advert no wo ye wo mu kra etu tu fansa fufuro bi a me dia wo o ja oba na wo wu ko ga ne foleti fa ne foleti e de wo so fene wo ye virgin una unu obi na condom nada ama ko condom aba e na wo condom na wa tete ko me donya me yo ze tu Mumfre. Open na ja. Media wo yere kan ko po asem asie. Asa kwaku. Oh. Lover boy sam na. Open ja pema so. And now ya place pa kwato ba ya no dia. Now was a condom ase. Oh. Oh. Ya bo condom ya betima bo bidi wa asie. Ya wo de na ne pesa me advert mo bia. Ya papa. Ene wo dey won so so de ya nwu. Condom e bu okra na obetimi nsuo. Nsuo ba kete galo megum obi an go so spams na ebi spams anu ohye egogu nwana nane obi ato papa ta so tu nsuo tre ere no no tumi kase bete galo onim nia waye we use condom ni bi Mr. Hello Mr. Anthony Jano yey anya kura Mr. Anthony ozu Jano wajahwan Udi asa uko udi kama pa. Ndio bado nasi. Leo asiri bola. Mumake. Ewatinya mikosu apwase. Ndio pakisha panso. Afin kometu ya mudi munyanse musikamu. Ndio ndio woga mno yake. Ebia mimi baba wakati kwa peke. Ebia kwa peke. Udi amake. Ebia kwa peke. Na kwa sababu sile ni papa. Uwa baba nenya wa. Esa baba ja hakika no. Ukenda manana. Na kwa tongo ndio mimi baba. Bena moja ndio kwa ngene. Ana ni tukai. Ana mele atasana say. Kewo ba ayata bia kene. Ana neighbor. Waka aduko. Ana woba. Waka se the neighbor no to ahenye edre. Oh, amna ba waye. Kama waye ate. Kama waye. Kama Bwana okan eske mo bi mla mo bi mla na ma hiti kai Hello, good evening. I'm Asem Obaya bibi aboko de Masaboko afisa afin kometu e afisa me ne wo nkwana sika ba bebiri Amen. Obaya asemi dia wo de wa di nokure Yeah, Obama and no Obama. And you know, Obama or the other. Why you be watching? Come on, go out of the way to many two. But I was a one number Janet. Coco, don't say it to your uncle. What is this? Hello, who is be that? Hello, me you dey me jaw, me nam gajo. Hey. Hello. Hello. Yenina ye tie Sompa.
Hello. Lumba. Yeah. Uya ma and the idea we have the I know a good told you on Penny. What do you call it? Obano. I get who be that. I know that was that me and that's not or there. And what I get who be that. And fact, you I get Obano. But oh, we get into the I'm a like I don't get that. One time you money be a man. Yeah, new friend, yeah, Sawa Kotadi no be say Amira, me bajo adie say the more and do her end. Any obi was already a never pebe was stating straight. Yeah. Aha, me say, so about the fact you money be a man. Okra you are free so said your cousin. Hello. Hello. Yeah. Hello. Can you press a bema wallet for hello? Hello. Yeah. Hello. Meet you, Papa. Hello. Hello. Miss Roman, you uncle. The credit say, ah. Woman. Ah. See difference, no. I've used cotton before. Hello. Yeah, good evening. Good evening, madam. Alaji bibi aboko de. Alaji you didn't come over here say na be fa no. Sompa ko ya wuzi. Ese na ba ni ma ba buru ko ro si ya ke bu fa. Yesu di so ya virgin na won kan so de be mai na breki no. Na da bi se ne virgin dia. Ene na ko jano. Hello. Ibu ga uche kini gara se yeye enne papa. Iye da che dia ne se. Mera che. Anu aka no. Hello. Hello. Yay. Omarumba. Mr. Enoch. Na one. Sompa FM. Wabo be madi. Na Omarumba no kre baako. Be ma wo to pante adokro akoma ye wadwene ye adwuma. Be ma wo timatiska wan go firi yamfa han wo. Na sa wo koto a pante adokro se mienu kre se wo nya kara ne different. Mr. Enoch. Omarumba mesra ma yanka no kre. Kan no kre no. Me pata pa nipa metim de ne aniade de wachi. Oh, nya ne ade ntie ne amne wo kan. Anya ne ade asem. Mienu kra no wo to a eso nya different. Ya ti ase, ya gitum. Na oba no so ka asem bi se obi be hunu se pant ne ya de kro odika. Se onkwa no hwe na se de ya na se onkwa no hunu ne ho de ane auto pant ma na sa yeden. Ma no fa no ho sa nante. Se onkwa no go ohunu ne ho. So kwateto abon. Na ye to na se no go yiti adwumayefo. Number 2, I didn't know Brazil, so hospital, not so Gallon or Sanua. So a pantry for the Sanua hospital. Yes, Nanti Bato, Doctor no Paniano. Why pantry, especially another Pani, a champagne. Alfarumba, Alfarumba, need an Brazil condom, not some Cano. You were very born about him when you said when you were day. Sa ni bo nya ni ye woni mo se de ni we nya de ti kan straight na so ti kan straight na de wale na o pe na wale ni ja dada me da se wo akwe wo boa na yere te nchen dia hello yes sir hello okay hello Hello. Oh, David. And go for kind of hello. Hello. Yeah. I don't be a virgin and an Indian.
Hello. 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 Yes, madam. Hello. Yes, sir. But I'm not doing it. Radio Bella, you can answer one year be down. Asem Mpe Nipa. Damn do a judge with your change your water. Yenina ye tie so. Ni amode to di anu woni ade emmo bia opening a mission. Opening a mission. Hello, something I mean kasam jo. Wa wa kasa bia mo yire nka bi nchem na mo ba se mo jaya. Se mo ba ha se mo jaya. Hello. Koto anka jifa. Yes sir. You kasa sunji nkamo. Nkamo. Wofa Lumba part. Mangne enkomo amudi abetujana na ya Asem Mpe na me de se oba no wo si wo top pants at the floor. Amano no. No friend say pants color ba no e bia ye different types ele same color dia o de mini problem. But ni na for ya the floor ni na design ba ko pe o dia no de ho de no de na condom ni so asem amo kan de akoy say oba bia ukuri ni ku Sompa FM. Oba de ka chiru ku se de bi wu di empano de yi unko hoda u yi de hu se empani yi di so unko hoda yi de hu se empani yi di je se wa ga ba yo ba de u we de hu se be court ni asem manem ba e dia me de honum ne de oba no tin kan say so ye be eno anu wasini pi wodi asi apai asem we apai munyin tu nchen. Hello. 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 Bato mo ade nchiram committee o. Okay. The bato asema Wofa Lumba kan. In fact, the fire for quality and also beating the self education. Mo. Actually, what you say? Mo. Beating the self education actually mo be here. Hwe wan me you afri. Mo be here. Me bato jina so. Me bato jina so. It's commission for check condom. Mo. It's commission for about check condom say we nya. We bi mo ha. Ai. Oba na ni Matia baba. Hello, sir. Beya ya bone ana se wu kwa ya pesa so be isi condom. No what ya fe. E na condom ye kan se pant ya se ma wu kan. Na se ni wu chem na so bi e pant all black. Extra so atuma wo be kan se di fe ada ne pant ye ba ko ana. Pant ye fe edoso papa. Baba me you afri so. Hello. Hello, Wofa Lumba. Yey. Majo. Me jozo. Sompa be di de. Yey. Obi ahoye. Ewrade adama. Sompa FM. Wofa Lumba, Musa question said that pants na ngata does ni chemu say. O de fanze shem 12. I chemu 12 na ko black the mouth there ma santon anton bari wo. That one was white, one to black. Okay, and ya tears here. Bato, me bato. And okay, Sadia uncle. May you have bye bye. Hello, last caller. Hello, Van. Yay. Bato, I think we are here. All the Omar practice of the Therefore, obviously, obesity again. If you know who did that, don't mean any more country, name again and leave it. And yet, Yenina ye tie Sompa. What can I say? If you need to say bed. Nothing will be your bed enough own the condom.
that the condom by here. Now wait never be a condom with the get to. That's why I experience it. Oh, the okay, your statement to say, condom me sure, a bayamre. And where the embre betty. Oh, a betty dear. Why you supine? Where's that yet? Hey, why experience it? I would have married if I can't. Media, Yamudia. Oh, boy, good year. Yapon. I would have truth here. I don't know. Okay. I was your for. I didn't show be a Yami Friday. Yes, and Yami Adma Friday, why birthday? Cause at Nedi birthday and I need you. Sandra Poku Jans. Sabre and when you are feedback. Next time, Mamma Mishi. I sent my bomber money. And I know about what never charm. Auntie Sandra, baby, I will be.